began it, He will accomplish it. Who began it, He will accomplish it. Come on. Boom, boom. Da-na-na-na-na. Da-na-na-na-na. He will accomplish it. All right. Yes, of course. It's a freaky, funky Friday. And indeed, a beautiful, brand new Friday morning. We are live and latch on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. And we broadcasting live from our national studios here. Afrakuma precisely. Watching my boy shedding song. I don't know where poor man temo. If we are here for night, baby, our journey. We're bringing you the best from the east. And of course, it feels so good to be back here for God Encountery on behalf of the team. Udi Ainkan Kwame Yaboa, Ajumpa Hene Kofi Mensah Kobike, and Abilima. I'll pay your AM chef drive and an Ebrasono. Yatna sit. Yeah, the bro. Some 46 minutes down, 6 a.m. Today happens to be the 3rd day of November 2023. Bojaye for the week. And yeah, the bro matching your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation, Easton's official biggest, most syndicated morning show. They say about meeting or boba hopefully I'm on for the side of baby abakodi. Oh yes, nyamia dom oho ya yenso ye ho ye. Oh, the back of ye. Say, Utimi da come de. Ye de ye intimi. But yes, for God Encountering. So we're back on your radio. Accomplish it. Come on. Also, then, Nasi Manyekum. Epunye ruye nasum die hinreba yam fabium nasimanye kum epu nasum ya rapo kakra hey now on va men kenso osuru matadi nasimanye kum epu nasum jehin reba one phantom upon cause so Jesus na kwemu now I'm farming kesoro boom nasum manyekum ngepu also then horrible asona yeje Aribo, Aribo. Come on.
Be quiet, those below. Be still and see. Here come. Camera for Kakra. And what? Yeah. Ade. Become sabab. Be quiet, those below. Be still and see. Here comes death. Hey. Okay, we part of me for you, my brand. Some city basic on the moon. Young fan trust and I feel young queen and him. Somewhere the bro from Monday. Ever pimeneno, yeah, the back yeah. Yes, when I fall, I shall arise. Set me to fear. Messing as sorry. Catherine Unia said, any day no baby, yes. So what tough for more, will be sorry. If you more breast, it be seconded them on Siano payment can't see you much. Tia. I don't pay or see if you better where. A free non sumbri mu equia. Eko si non do. Name a free prem to breho air chrono. Or just a poem and tell me I would be a day and soon be petty crack. A wee moon so boom say, Uma would teach you my boom sin sooner and Munaka cran as a bobo butching cool. A free normie and son. No nine. I want more air chrono. Or just say, soon no petty no bed in Kakra. I will poem and tell me I would be a name. Free no see how con your Chelsea view betty. Yes, I'm for being wrong. Or some can choose no pay. I do you mochi. We are no a unity no pay. I know by a dim bebo prem to breho. Free don't call a dear chrono Chelsea sooner any ever film Kakra poem and tell me I would be a. Obema uti so no be saying sooner. A butching kuchin cookakra. They will you and it's yan watching in swing you free no me and son. A hot dear chrono. Or just say in soon be petty crack. I will poor man tell me a Yahoo be brain. Said you more rubbish yakon them when no wadaro my de woman ye de ama wono. A fain soon out defeating to Hannah Mohammed of me Kai Ubium say aha ahenkan 93.3 FM. Jubedia Uti ni atuni din se matching. Ushia unya ochiano. Ochiano we are fin komu bia wo bia. Utumi ene no edi. Eniti ahobrasie mu a me yakwan wokamu.com wadwumamu.com ufieho.com baby amayekwan.com yewura hoyi na ye chiawo wi a fei amamre mu no e wo se enkomo bi e wo ho no yetumi ene edi eniti ye mu ache bium na maka akire wo se ene fie dai ye boja ye ma ache ene ye de ebrew boja ye nso de mu amota tiri mu se de tie ya na bibia hihye mu bi enye too rigid yamana ye mremremre kakra flexible sane ye be ya also so when ebetimi age. You can't be serious all the time. Now one kasa crowd we ase na kwahe. Nti efiada no eya na eyesa pepepe na ye no. Ofre me obowo ba ofori amanfo. Mami samu ache na fe yentu ankomo so. Ghana adisiye obowo ba ofori amanfo emamo ache e de ba ahenkan 93.3 FM. I don't tifa Bible no na yenkum na onyankopon enye yemboafo omma yen honhon kronkron
na yentimi ente de ye bekenkan akire wo no yentimi nte ase nipa na atworo nte Awurade nte ho no ma wo nte ase wo mu ente sa wo bekenkan ne said ye wo kenkan story ayi bi no so ari ase Nasumi nyamia mama sero me se wo otehwe a wo besan asori na se mpo wate ahwe dada Awurade se menka nkyerɛw se wo besan asori Awurade be ma wo so Proverbs chapter 24 verse 16 Proverbs chapter 24 verse 16 reading from the King James Bible version. Me pacho bebre yenkomwe. Ose for a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. One to your Eddie, my says you should be also for a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Verse 17 also, rejoice not when thine enemy falleth, and let not thy heart be glad when he stumbleth. Na imprensun na otene ni nhwe ase na osori na abonefo de amanihunu hwe won ase. Amanihunu hwe won ase. Otamfo hwe ase a ma wani nye na owatiri a ma wakoma nni ehurusie. Awurade asem ni o. Oh, Messi Awurade asem ni o. Wante Awurade asem ni o. Anopa yi osemi nsan kan kire obi a eye na adwene se ewiase ayinama eye na adwene se ono ankasa na ebusunya yinama and that is the end of the life. Awurade se men kan kire wo se impo enkrofo hu ni se wo ye won tamfo ene wahwe ase a o se yen kan kire saafo ne se impo obo ba ye wo mo tamfo ene mu hu ni se mahwe ase ene o mo peso mani gi a Awurade se we should throw out that caution to them. Se emma wo mo ani enje emma mo ni ahurusie adentia sense me wo Jesus ya otimimu me wo Jesus a otimimu otima kume muton. Listen, Awurade tie mu, Awurade kan yen ho aninti ena eniema bibirisi a yetimi esorigina na ye kan at the end say Awurade adumunti ye dini nyina so nkonimu na Bible ma yeti ase ewo mmebusem eti aduonu enan enyimu dunsia ede kro ne se na imprenso ena otene nini wotehwe se imprenso mu na obeti ahwe a business no a wo ye no na ate ena wuhuru ho ano a Awurade se men kan cho se don't stop. Na se otene ni ehwe ase emprenso pa obe sorry o wadwuma ne be sorry obe sorry wakwantu ne be sorry obe sorry waware ne be sorry obe sorry ne eda wakoma so no obe sorry ewo ho Awurade se atofo mo mprenso mpa anyagidie se besia sorry isan se oyunyame a oka wo ho na nso bedi adanse ene fiada na yede bewie ne de ye nkasa tententen na nyame twe adwen asisu no se onyame ahye wo ene me ebo se ade bi atofo mo ya bra bomu no ebesia sorry biom
I may not be able to tell you the exact thing that might have fallen in your life. You'll be in the best position to tell us. But anapay, and I'm saying minim near a tofom wabra bomunti. And ya valiant self said God should use us as a vessel to preach to his people, to tell his people, say enke chiri into the atofom wabra bomuno. Ebesia sorry. Na enije semwa ewomu ne se enano ene yehya with Micah chapter 7 the verse 8. Erade Nyankopon ema yete ne nsem ase ewo ho. Ifiri ho ne ba Philippians chapter 4 the verse 13. Ehon so oyeyen adom ema yete ase. Ene ye the Proverbs chapter 24 the verse 16. Ede kan wa kan kire obi a otie mi anopai na na bamu abuo na dwene se ne nyina apem ese for a just man na imprenson na otene ni nhwiase na osori na abonefo de won we ka won ko na nka wo fambo a waboyi onsori biemu no. Bible say woman so they shall fall into mischief. Amani hurumu and woman beto. And intifasa utirimu say onipa bia why na dwene say obekoto nsa enanu tie de koso enanu nkrofo ya na womo ewo Israel asase so womo sori ye ewo ofrene saying Paul so sori ye wo Peter so sorry ye wo Nyankopon akidifo no wo sorry ye Yesu akidifo no o sorry ye wo won so ana wo tata won obroni friend persecution wo tata won pese wo di won ani wo mobotaye nyina na say because they saw the light and they decided to follow the light. It is a why you we will do all things just to bring you down. And anu asem wo kan ye say ye chi Peter no ya chi Peter kokko to afiase ya no na nkrofo ye twa ahia ye de enim se nko ma twa ahia kra nko mo bedi ntoboa omo ba begigi sika na nko mo de akwa akoyi no hwe u business ne to form no na nka ye ya adwene se nko abusuafo kra ba be twa ahia na o ma adwene se kwaku na odidi o ma ye bidi ene kwaku na didi a odidi am ye bi adie no ono ankasa kra nya bi ni no ama ye bi adi and inti as concerned family members no what can we come together and do to support our brother? No. Inform ho o mana o musuku fees wuntimi ntua nkwala no aba betre fie no emfa busuafo no ho. But do you know what they care and what they think to do? Do you know say how can we come together and scheme and make his situation so terrible? In the Bible say these people came together and they made up their minds. Say until say ombe say Peter ewuo na ni din a prepare free at as far as one they won't eat nor drink. Can you imagine this? Omotinase or say kopem say ye be unu say ababa wa we ni din ayire free at as far as so kopem say ye be unu say yare boni bia eni aduro ebeba be tone so nede na ba fom na ma ona esiese wa yeye ona esiese wa nya sika kopem se ni sika ona esiese wa nya no odi ni nyina be sane ho yade na at the end wewu firi atiasefo asase so no ye nidi ye nom yo kan ye no omo bom tiri mu poso omo de ne be ba fom nti nka hwesen ka ya kire obusuani na utumi pa esi aboso na ka kire wo ho se kire ya kire nkra de Yesu a nya ni obehunu nie na ye de kopem si ye behunu se saa brantie kopem si ye behunu se saa obo ba no ye beyi na firi ahenkan ho na ye nte ne din e wo radio ni so biemu no ye nidi ye nom ye kwoswa kanche ye kwoswa wo bere ye ho ye kwoswa atwa ye ho adapa kopem bra ye behunu say that name is buried, that name vanishes. Kopem say
Anopa yi ye bom paye edima wa wutie yen. Onipa biara a watena ase baabi. A wo boni tirimu pose kopem se obehunu se watofom ewo business nim, ewo aware nim, ewo adwuma nim, ewo school nim, ewo akwantuo nim, ewo bibibia wo yemu kopem se wo betofom a wo nsori biem no wo mu nidi. Ewurade Nyankopon tua wonka. Asemo mo ka kire Peter no. Kopem se ye behunu se Peter ye kum no. Enye se ye kum ni sa akeke o. Ye pese ni din popa te se ye mpese kuro ni mu no ye bete kura se abrantie bi ba ya na ye fre ni Peter. Kuro ni mu ni ye mpese ye bete kura se baba wa bi ba ya na ye fre ni Gladys Ampabin afia bim. Ye mpese ye bete until we want to wipe her and everything that belongs to her. We want to wipe it off from the surface of the earth. We want to bury that thing. Nano omunim se Onyankopon edone ma eno na oba beka kire wo ne me ewo emebusem eti aduonu enan enyimu edum ensia en se womo de omo beye de omo ye in the name of bringing you down. But Ewurade se otehwe empen sumpa obesinya sorry na omo nkonkomwa ebebo mu tiri so. Oti we won sheda nye yie bia mpokra bibre saa o. But Ewurade bie wani ama wahunu enipa enyaaya anka omde wo beba fom a anka ye ka se bompa ya wontwen emi rezi prayer topic impo eno wa hya ase abonsam abompa ye Ewurade asem a o ka kire yen eni. And then yemfa the last quotation no for the week no ento aso eno no ye behunu ewo Psalm 27 the verse 1. Psalm 27 verse 1. Na fi yemfa asem no emre wieye. Psalm 27 verse 1. Psalm 27 verse 1. Eno no eye David nyom. Enyimu anase eti aduonu enso nyimu baako ede kono. O say the Lord is my light. Anopedi mpesa wo ka kire hono no. Se wo tofo mo abesori. Emprenson kra na wo tehwe abesan sorry. Business no oye na gu mo abamu koso na ye na ka kire won say the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemies and my foes, came up to eat up my flesh, they shall stumble and fall. 23 verse 3. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be comfort and confident. 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Erade asem we de brawo na ye de asi eno no. Eni ntina owura o se ibu nso anya ne ba bi kro. O se ode sa part we to nwom se Ewurade ne han ne nkwagye. Hina kra na onsuro no. He anopa yi fa hye otirim se Ewurade ye wo han ne wo nkwagye. Eni nti se karem ba Ewurade will see you through. Said ye wa say yembo se he will come through for us in all changing seasons of life. In changing seasons of life, we have morning season, afternoon season, evening season, and even midnight season, raining season. We have Hamatan, winter, and why. Ewurade said he will come through for you in all changing seasons of life. Nti se na owura ho Ewurade kan ho. Se na ni jaba Ewurade kan ho. Ka kire wo ho se
se me to form a mesenya sorry se yare na de ma to form a awurade nti mesenya sorry sanse awurade ne me han ne me nkwaje hwan na me nsuro no awurade ne me nkwa ho oden hwan anim na me ho popo nipa boni ni sorry so oba be kan wa sha the Lord is your strength nti mo aba mu awurade nka ho na no no so mfa ma na watwe we wo ho a ema obonefo no eka wo sha ebe me ya papa because awurade am yate ase say business no yenyere ye ho ne yenye eka ba yensua bibi mfiri mu ne yenkoso amfa ndan no yenante wo na kwan mu na ye nipa yi yenye ya famu de nyenya ne aka ne mfa nhye ne nsa oye gyenyankopon obanyankopon no nkronkron nyankopon a se emu ye den se den osi onwu ye nimu aseda ye tofom a ye besia sorry ka kira wo ho se me tofom a mesia sorry dia meye bia mu me tofom a mesia sorry ofremi obowo ba ofori amanfo na watwe weyi obofo kronkron message a onyankopon de ma no ode baaye ene ja yesusu ye de abrewo no nyamu gidie ne nyamu ahotoso na wonso ubedi adanse ye fancy na sports ento aso mu wi a ye besan ba ye ba betoa osom no eso yen komra. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Chairman Pomoko. You are fine, Obi. And Raboni Kusi saying, Obi and Shebi. I just said I'm a kind of motive. I'm a catch okay, said that. We part of one in Ankasa. I am born on my bone. Born on my bone. Oh, you think you bet me, I shall. Oh, chia, born on my bone. Yes, sure. Yes, Mom. Ya bomb home. Abo draw. Mobile Giano Mahon money and so you have a John on the same to me. Or John Mahon say, oh, my up to 20% pen on my year. And only know me and I say, dear Casano. There be the Awokas to me and a Casabano. Oh, do me one answer. Almost offense say, when a back our hand. Why? Oh, when a secretary and a more secretary. I never can't Prince Asante. Sorry. Already a back away video so through your interview. One of say Abiano Ede. Was baby at this point, baby or more park and do need on your show so beat me about league games nibi now up to now say a June Mayo park no so my percentage according to 20%. 20%, okay. Grass and crampono Saturday so I cannot cry. Grass and crampono munye so a Juma be na woman ma so me rich a idea ye me ya because now me name say the division 1 beba ko Malco so enya the feel of it is omo de ombo ne he ombo ko for di achimtafo yeah Oko United for sa oni friends say susubibi nyina ball ombo baby baako which sad once omo story na eba ba say we mu de na bi okay omo story ba ba say we mu de na bi omo qualify we mu de ne say o mampani ambie na no anhyebo but Nkoko Sports Stadium no o mampani ankasa eko ho ekotwa ahomam mampani ni obaba na mampani o teso o tia konwa sisi na nado ekotwa ahomam ko sheda ko ho ekotwa ahomam a wo kire so o dan ne ho pe contractor say ba 2020 mfie miensanie ko hwede Nkoko Sports Stadium aye yesin say nkusie nyina wo so even once omo qualify earlier no na nke nyenim say omo nya qualification na ko mbetimi abo Nkoko Stadium ho but later no make catch say the state of Nkoko Stadium no muntimi mbo so omo dey call before no so honum baby so honum dey baby a park no no omo ye investment kakra bi a bitimi omo games na honum ena no so up to now omo anyem we ha adwen on say sometimes any football club no kra but Ghana ball a yeye wa hayi mfaso bia nim so ati ase e bi obenya mfaso a me ntiase o is it that almost through some be invest and almost so we invest kra we nya mfaso bia wo so ana I mean how investment no oya omo dwen hu mi no investment no in what e bi mu invest to sell players no e de come munyo musika back se ni nyina o na mo we sports yi amoye it's a very big friend saying fraternity our branches be brave and he say we investor I also to me hwe de ebe boa wo
now invest. And sometimes can investors no take risk. Adia will be in fan si kan shame da witimi do sika ko shame hwe say be yi a ye penalty say afa. Mame ma clear example bi. Papa bi your friend Tom Veno. Say unim Kudus Muhammad. So unim Enes Nyama. Any sa kind of players na omo ewo Ghana omo fi anum ko pie mu o Europe esan so air from back to Black Stars no. Papa no osua football ewo ni Chrome UK. Ena oso papa bi a attachment. Ena oni ne girlfriend. Sometimes ko no war no ne girlfriend be pie mu Ghana. No more attach omo ho with Accra to folk. Say oyen attachment e dey sua de no assign dey. Sa nim de no akọ back to ni Chrome. Na oba no hu say nkola na that from omo nhye boot. But the quality any idea won kola ni mu no abrafo no mu ni bi nia Ghana fo no omo kire wo park no so no se ba na se wo bobo a ni omo da na di nkola nketenketi o wo hwe se no ojibo control pass a brother no just kire no be say 10 years ansa na wotimi that age no wotimi abosa bo ba nya any proper training bia o omo pomu nyani omo adwene ne ye bia de omo ahwe pen no saka park so obi coach bia coach wo omu ni technical director bia omo na ma twom no omo bo no say no talent one no say you krom de nyesa na tie akra kom de ne bro ankra bremu a obenyi na kire no krampo na bia be say 20 years and so but akola 7 years 5 years wo hwe senior nimdie da wo bo no na kito mo na e was too much and this idea me enti academy wo harom yen start academy bibi na yen sha sefenfia na fe yen hwe se betime develop talent afri anom aton de akọ European offense and nations ni so ana. That is why omo start here. And now academy baako and as a football club baako a be pimo Ghana onyam faso huge profits including Heart of Kotoko Mediama Aduana sa clubs nyina club baako a o make huge investments bomu right to dream academy. Now producing a lot of players and the players no omu fi Ghana no we pimo Denmark ko Denmark na supply no more body mark various European leagues and yet Ghanaian players and other players from sub-Saharan when mu nyina ba e be sua ball honum eko and now club dream na Ghana ha right to dream no Ghana ha ya Ghana ni na tie akoso mo Ghana ni na tie Ghana na mka se bro ni to no bro ni na be tie sa academy no e wo Ghana so what is wrong with us yeah how they saying be Alaji Grusa 30 players up to now and I only said the orientation we've been given from yen kwala brimu no eno ka ho bi because show I remember na me na tena se upie kra kokobobo a obeba no aduane kra no e wo se ye ma obidie no a se banchi sei no fufuo no obebu bosso a je se o panish ubi enti from kwala brimu no ena yamana ye part of orientation say ball no kra na adwuma boni a so kokoye ba wo se ye panish those days no na ye mame mo no omunti ball na si and say even not yen Africa no kra say okenkan European players no mo si aka mo no omo nyi wo football mu kakra ntam mo start na they also face these challenges no ma for person mo dey ko sometimes e bi mu say na ne ma me pese osua de be doctor na one person osua de be we enu ntini boot cramp no ofa kosie anse no dwana ko park so ko bobo enya ahanom ko na sa ade no almost experience the same thing but e do the point omo say ade no abaye big industry ebe affect no onimanka oja ebo nanka osua bibi yes kan ya nu se mo wi ase ya on the ose born na won say ebia na sometimes now idea me believe and as I am do place no say Kotoko will player be or next Sanso offense player e de ma Kotoko omu ubabo no o ye player no asan pay profession for now the account say bia ball and ya kra no a say ayi na no say mi hu say lady ba ko bi owo is it wasabi bi insu atrema ladies so then bi ono so obobo no sign enye impeku yes indeed even that is how lady American ya me oh me hwe ne kra I think say TV3 or so sir obobo pa wo sa Azakes ladies Doris Bodua your friend say Doris Bodua na dabi sa team ya omo colors ye green ya omo ba na nsen Azakes ladies dabi
omo wasa ho baby Wasa. Is in Suatre man. Omo we green omo ankasa so I see omo park omo bobo ho. Samates. O say Samates. Hey, no. Samates ladies. Sir. Yes, lady back wo ho. Oh, okay. Or yem preku or san so bobo papa. Yeah. So on say I don't to me say if you busian papam. Debi, wa busia papam. Bi ma wonyo mi hwe wo mfa no go school. O yem preku na me kan. Na o yem preku na frɛ busia papam. Na preku uni capital better start to onye preku. Sa. Na say preku to me for sukrenya ba ko a say ba ko no go nya no. Enti chema. O wa he o person o yem preku. Preku be ye no. Ebu na be bia na me ma no gra yasam ketwa. Say one thing say school do bi enya beku. Bobi o ma o ye wo ne ba asase su. Ofisire mu na about nkraso bobo. Oba gronya bi na. Ozi onko school nko pe bibi nya so bobo. Enti ono na dwi na so person bobo hete. Da bi say enye obi amoa na boda ye dia. Enye school per se kra no a obetimi asua trade bi ana say apprenticeship bi ana say bibi sa. Ebi ma bra bo na din o oboba se si abra bo no de be adu no. Enye mere so da. Bi amfa nkosua adwuma na de ya. Untimi mmọ vanka bo no ho. What I say? Because sky kind of benya na say o de kosua no. Ball no so nya hwemfrim di. Wo de be didi. No de bo. Eno no nim so obetumi abo nti oba that na ni bete ne ho say o sesi ade. Baby ma bobo ya du yi. Na wa ye mere. Mindumi ade me hate no. 30 years. Say me nwie ya na me hwendin say. Sanka mo busia fo. Say wo san be hye bibi ase foforo. Ana. Say mo na wa mo aro. Say dai. Mo na ngasa mo jeje ska kakra nka. Mu so obobo. What I say? That bono at this point, baby, I'm only say now a chance any baby or best starty or ball career and idea free. So what I say, and now Kofi Nimba admin say new near home is here, and that's what Cato Bobo. Now Akunya ba, na say Omudino Koto Abia Right to Dream Academy, Abia Wafa, Dream CBA, or more system no modality players no. Omudiane say okay, yet to Muabeni, Unia. Ye be shepo edu akọ baby ma akotoa game no so to to am ton. Yes. Oh, okay. Say sa nipa no e wo e fe ne say future bi e wo bomu be se na o ka say obi afi wa aba bibia nne so obo kita ni buta ba obenyan so be bobo kita ni buta team no de ba akra also say afi no konkusua ade yen na obi ma me nche say even when you justify kwa na oba bebo no when you justify na oba bebo no se akopon wa dom na say justify me kai me wa akra me ko justify bi na your friend say nyama bo justify e o legon na ye koye no ya pick ebi mu bobo nti ma pick yes nchen ina bi musu ba on papa wo ka mu so ati ase bo na mu mbo am da ma coach no na atwo ni din na wa chena ka mu na okọ training no onye bi so ni mbo ebi mo de o ma ho den bo yes e ebi mo so di o musika bo yes ana wa de ho ne bo be set tren wo mo do musika o ba kwakra nti abo hwe san kofo no amount na aba no na ma hwe bia ehia nipa 20 a e bia he na aba e bia 15 na aba okay ma mbo na e be yi mu 5 pe na dia ko enti eska 14 I think say was mo sheda organize program on say sports dey kra no a na ye nyina obi ankyere na dwen fam what is it that esikafo na hu say sika wom and nti na omo invest on that low ana say ye den omo person mo manage din keke now ana one ne ba ne ofia ne ba ne person ne oye ni now ball no once first ye ka say ball e wo on my talent ye the wo all right but sisi abehu say usan susua usan uba better te say ne ya ma sa talent na so ati ase so I want to feel say okay semi invest me buy mu osipani no ebia ya wo onimbo no bo wa hye sa onimbo no bo but me de hye academy papa bi mu na so academy ho na ye training no a that team no man ho ebia 5 years time a e ba ne ba ye quality to say obi a ye de ball na say o was talent ndada that is why almost mu invest ball no and no sir no what is the ultimate aim for money for fame and is that the ball in be at this point baby do no uza kwa bi ma na papa uska bata kwa no yin bibi ono so bobo what say John Dramani Mr. Adams won yeah nipa Mr. Adams ne ba small boy bi o so why bibi akwa so bobo to na ko to academy one say papa obi okay so I get a sense say me ba ne said your opinion yeah whether and ni be ko see you and fa ni ko see you the also opinion no I have the resources
metimi afford it into me na eko is that the case? Yes and those can so there be fa because on one starting free say bi if you no start every Jaha Republicans abebo from Jaha na obebo no Kotoku be bobo no mu na Kotoku abefana ba second division na obebo no ahonso ya de na ba senior Kotoku so oba Kotoku na nda Kotoku so afi na obebo asa be ko bo am Kotoku hu na nsa sa beduru Kotoku no masa na ena born won oye sikafo bebre a omo invest obo ni mu but sikafo bebre ni omo ma omo invest obo mu no ene omo mo talent no eye ene omo ma bagidi ni cause si ase okenkan o hwe footballers wo wiase a na se utrace obi a start from baby sometimes e bi mo fie kono mu ni ombedi so ati say example ye Moses Kasiedo utie no story a how wa na efie tie na nya de koto bet some short time any talent na kita na ntino obaba ye hate ama wiase obi ebo ni din Dramani Mahama bayi se wati ni din da is your Mahama Juan Sharif Mahama. Oh okay. Mekai the first na mu so bobo Asian ni freeway game bi ade asli ko mu ina buy na mu branch ya change my branch ni baby TikTok man. No Otumbo. Is your America or one of the I know America. Sana say me hu say afedi o say boxing na ni je ho ana. Abo no gusubo. Ogusubo team bi msa America. Wa sign their club bi. Okay, so me question is ono mo nyare. Somebody like I'm friend saying Sharif Muhammad. Somebody like no. Or bobo no for fame ana sika ana opeso of fulfill ade a na ni je ho. Ona ne je ho unzo no ni bibia ya hobby. Ono ni bibia ya. Na so oni afu bi kodo. Oni afu bi kodo. Na no oni bibi koye. Say mbaba black ko si dan na dan si bibiri kwesi. Say oko US no me other advanced countries na. Yes akola bi wo ho no mo feel say I feel like shooting. Shoot. Pow. Oh, sorry, also, mommy, I feel like shooting today. What you do? I pay to man. And be na ekoso wa. Ya sese ka kuta sa no pa kuku ase ngodo. Oh, I see. You be just kontra no. Mommy, I feel like weeding. I feel like abuziani skare do ko America obi eri da so so bobo na mu. I feel like farming. And that's all no cry no. Obi timi ka tell say, "Mommy, my girlfriend will visit me today. Aye. And when she comes, I want to be alone. Yes, it will be. I need my privacy." Aye. And he said, "Who's a girlfriend?" And I was so my pack with you. I don't go. Oh boy, girlfriend. Now we come person. Coffee. I think, sir, we are doing all this, you know. Yeah, but I never be catch him and say, yeah, and she's very brave. Oh, yeah, ne, a friend say, I will phone. As a phone, care too much than us. Yan as on to teen in a soldier's way. I say, in a when you mark one person with you, you're junk. Come again. Bronsam na would have not dream. Eti bronsam we twamfoni a che say ado e punishment. E bia na ete ha ye kan yo. Obrunia say na dwen. Say book. Eti wahu o compare book. Akoda o share. Yes, broni punishment school on Friday was school na. School that shall branch on something like that. So that don't know one thing. Second word to say is that Obi, we have a punishment. Punishment. Dabi, it is not a punishment. Obi, now we try. What do you call bo ma? On say your born your size. Someone kwala o bobo. Your size. I don't kwala your bobo dia monka say. Dabi, your size oh your kese koto ade ntem. Nti say unyi ba na if you ball e be fit the size of ball I will be using. So what kind of sad there? But second kita ni enya ne size. Nti kan man so size. Sad there me no ya dey. Second kita mi ni some you know dey do ni some you know. And I make say so what kind of say I was see a penny so ne second the man no. Me no ya dwen. But so catch am uhwe we na catch am say your punishment I me no ya. Oh David me can small boy now kita me some you ni kita second no dey do no. Me na ha me. Second mo do say because unim
obi a ɔte wuram say mrɔfo no kra ɔmo ba down a ɔmo mpe kuro mu tena wɔn say China ni o te here as me te East Legon say de ya na nkrofo ɔmo pack cars na sanso no onye China ni kwa akɔbɔ mpapa dan wɔ wuram because onim say wuram na sika wɔ ɔnso mo titi kurom ɛhyɛ suit ne tie akɔ etwa beto so yi ye Ghana ye wuram no sika ni ho ɔsɔre a watena ayi air condition mu 24/7 Monday to Friday onyuru no ɔkapre ni kapre obroni asɛm adwen obi na make say ase ye live in a jungle ne say obi example bi di maame say oni o maame e ofie na bia grass jar bi esi fridge so fridge no wasen wa akoda no na e fen say e cap ni si fridge ne so sports na moye no mu wi anu madam aboafo ase ye na so de nsem na mo ensem no betwen ensem be na chen ye mo kan ma yon komra na bi time na so na akrai kwako yi grass na fi fridge no so na say ebo form pa ya and broni obeka say oh are you okay come my son come are you okay one pra oh mempra okay mo gather we na mo but bibi ni ko pa na here atem didi wo wiase na obaye wo ma bia koso ma me so say akwai say obi wo washroom a winnim so obi wo ho na wa bom anasa wo de ure fi ho kra na wo bie ye a wo pie ne so wo pie ne so yeso oburoni wo pie so oh sorry I'm sorry no call baby ba Ghana ha wo bie ya kwase abe no na unni nyansa so bi sha ha wo ai bie na ba edi ye den a yen so ye de no ye de no e wasi ye fe na ye ni ye de so msesan o ma ye bread do o say o ma ye bread se be san e be fi bread na ye bread ye mpanimfo no se be san na so mo na Ghana fo ye mo na Ghana no se be san na e be fi ono ene mene wo so ya bi da bi enya no the point is jai sa preach na mo preach no me was at enya mbia na wote ha wo kan me point ni say enya yen po say me di yen wo ha na ye example and am say ye fo say we ga intimi to san hwe bra da bi tie me point na say ye wo ha yi ana say ye tie fo mu tie yi say adwen say sa example ya man e pese sesan say bi ene say example me ma Kofi ba e de grass jar ebo form a obe treat him in a nice way onu ni skara obo be sia go to me ba that is what you can say no but to me say from that yen you has see from that you better than some enya effect oh ye maso masade na sesa okay nti ado na yegusu ayeye no obi o ma ni wiase na oba wiase wa breast odumi ntofo ene ya wa yere ho so kokosi akoto oba ya gbra wa pa oba oba so nti pe kwa bi so say bra ye bre no ebetimi se ho ta ode afan eto betimi atwa ade se yeri na hyase dwen ba yen ho so ya say obi an ato no de a no phone 3 akwara ba ko hwefo ma me mo obi ese yen so ye dwen yen ho na yesua something o ba dwen ho me ba o ba dwen ho at the point ni say ye ko esoro ho no sa asoro ho no fo nso yen so ye de po ane mom no mbe sa win e wo mo so say yen so ye start dwen e take decisions a e papa omo so ma dwen yen ho but mo ka so me hu say ye be start campaign na ye discuss say Manchester boss me da ma say gina to abama me ampa no akoje na wato ebia nim say nipa na wato abama no omboa o wato why ne power wa ma ne power no okokote say sika no de ma no always because I same way say yes ye can yes so ye can but me so be hu say as ye mpanimfo no omo ye stubborn to the extent say o kan kura wonte interne sa na tie dia me tufu ara wonti ara me so me de me ho age ana one thing say enya ba kufu no tua me fan san ka bia party no ye fo ebia nipa ba ku bia na mienu bi na disca ba de a ba de obi etua bi omo nyina etua wo fo na obi etua ska du ba na kasa me nyibi at the point say oji ase ni o man ni oji nyina omo nyina mo ye corrupt nti nyina ye corrupt nyina ni ase nti se pese ye ade ni ye di a then oba mo form asem tu nanim say okay ko ade ona de oni ye pe area ha ye to abanda ma the next 4 years one ya ma yen a ye be you free so but some go shede gi mo mo ya mo mo no pai Dabi I'm not talking about him separate. Ayo Broadway so bia. You hear me say. O de yem fa ne say omo na omo ye corrupt. Ye ne ensesa ya adwen. Ene e bia ye ne ya ye dis leaders ne deba. Nti won so as leader a wutu kwan ekokuro so o konkrofo aman so conferences a wokọ. Nti ni papa e wo ho no ntumi mfa bi ma.
na me kan tem se mabusuafo me kwa abontin ni me ko hu ye nie monyi bi untumi ya wo Ghana ha na Jubilee House yesi hɔ yi ye rakufuo tu kwan no ko hu obaabi na oba bi si wa ha enti se mutimi hunu nyansa e ko hunu dan bi saa besi a den ti na mutimi hunu nyansa nsesa ne ma ye ne mo sesa enti wo de fanese mo yi subordinate na ye di machi no fanese ye nyina ya dwene nya adwuma oh yeah mo so mpanifo mo so ma dwene nya adwuma eh na ni po wa dwene nya adwuma na discussion matches boss ma oje no ana make say fanese ma dwene nya adwuma ti ma meje no obi tie so ase enti se omu jai ma omu so be judge ono so feel say mama on mama power asaro no so odwin o that is why I'm saying say o ma dwene nya adwuma na ni fo no because who do you Dabi unyare unso yare so obagina unso atu aba e obi aso na je otoma no obi ma oje club to obetu tia wo na nya obi aso na banso aye corrupt se na o kasa o ko hu bebi o obi ya otoma no this say tu sad na sia this say ye jade no so mu je o mo de na obi antre ne nsa ba daje obi antre ne nsa Dabi police for na mu je ba ya no odu na wa twene sa je 5 cd wa say police ni aso obi mu a wa me gina kan na ba twene sa driver ni odu wa se je Dabi odu o chom ne ba your drivers bin so won so no de be man no eh obi on so feel say okay me pese police ne aba check him too much e say bia me so ne ma bi e hon ma enya no bi na be kan ye da ya chi no ti say gba kwa no so fo die am wo enu du wa say be check you omo check hwe onudu kan du wa na da na preja ne say enu ya de omo je da obi so du on ma obi atua ona ka so obi atua wana ka cho obi atua sa eyi wono na da kwa ye wa na obi atua obi atua bi o se nya obi ane de enya obi atua wana ka cho me na me ka I see cho this first na 2 cds and am about 5 obi atua bi udu wa no preja on sapa na jo buta ne preja on sapa na waje Joshua ni awo kan no mate wase but the amazing person what you say everything under this sun is about leadership. Okay. Kofi me ba o. Bibia wa asase so. E kan di he me ba. Me ba. Bibia wa asase so. E kan di. Sports na say. Yes, asem na kanoti. This is nkomo dey na atwe we chairman. Joseph say oze Tuano. Oze bi ndwe. Nti e bia na me chere say de ohun ze wanjia. Wodi kan ba bo tua dada. Yes. Hello otwa. Just wodi kan settle no. Was settle dada. Utia no once a day. Omuso mu ni obi e okwan no so. Nti ba utia ba kwan no. Joshua dey say team dey any day. Me example ni. Ade nti no mutua. Oze dey nti no mutua. Enye law. But of course, it's the order of the day. That's how it is. I don't mind. And you say, "Bia, watching another review." When do I won't go? Now I'm on go from. I didn't know. Maybe when do you won't go? I didn't know. I say, "Kai, police watching. If you are fine, on crata car who be a kama." Na yasi machi we gina hono police no bibia ya kama bibia ya genuine o kan no se machi we gina hono me ma onko because say wa mam kakra ma me ka se menchiro I don't think na oba hanje o me em ka so oba skala ka so mo je Ghana police ni so obechiwa o ye de obechiw o pa ko show ma me yam I understand me ti asesa so that you defend because say eyan ni amon ma yesa o say de choma ko me mi ba o ba je fa si ya me ba cast 10 every order kodwa ha obaji obia me ba na obia na dwen say okay ebia me ka na esi wo yi bibia e kama e wo ho nti cast 10 ka na e kama organ me ba nya butre so nti anna nya to anda kwanta wo obia ka e kama organ na e chi wo anya chi wo sta na yo bi mami simplify man how do you go dey say that I don't know mami simplify ayi na mama me tie pie aden ne say so ye wa dwen say unjua ho obaka so de pakisio no ya de mra be di de unso bendo ko go jema o muza hwe o muza hwe no so nti am ka say cast 20 na be fa kwan no so akodwa ha obaji obia cast 20 nyina ka say ye ntua ondile mu nyina do be ka so mu you delay cast 20 minutes delay na wa sabna ka wa ka chira wa ensida ono no fi office wo ba na ya chira nso me say ya tisi ka je onkodi o ti ase na wa huru han no peni no oni ma ngo unka jom de munyada enu ti na me ka say is about leadership simple asa your leadership I bet you say no kwa miss me point ni say we made the leadership ya na ye o na only say ubetumi ubetumi aba na wo do messages di abreme na ma giedi ma to ama wo
Ubedru ho no na fe make sakura we so wuntie. Into the next time Ghana how wuntie da. The next 4 years no so na you kasa no wantie. How sure na me hunu say ni ame sesande na ba so kudu we ba no hu say we ba how sure na obeye how sure na obeye say onipa na wasesa no a wo de ne ba yemfa ne say bia wo na wo ba ye eno abedi mi hwamo ena me say me de ma eji how sure na me say agency duru ha sa nya wo keka ye no so nkeka mi ngire me tiso na mba bepe sa opportunity no me pese meko mo yes o manim so ati ase me pese ebia me wie before yes na e country ben come na wudi me ba Ghana ha na me ba Ghana ya say feel say yentimi nye that is one thing up to now yentimi nye ye no me feel say me pese me ko ebia more than me fa sa me 4 years na wo manim no cause ebia MP president hwan ya omukọ more than omutem ne de ma omo no say bia wo ye obi si wo ye de tie no ye ba me ba cho udi ni ba bia o kase free me ba cho mi di Cambodia me kase free achim besiase okay my driver be 26 years in last year and me guy me go di be ni me ewo odan ne Achmansa district mu police for no dira kwan so a Davini Wopa, and non say will be clear to my to Bemoapo. Open cry, said ya, a present about Kakashoma medium, on Mete, on my uncle. And no, yes, on my uncle, what committee and IBV, on no bet you 100%. I know Mugira Pansoya, or Beccacho cries a lack of maintenance, and no bet you, and to do our own pen one seminal. Now, what chairman now, and non just say, and driver for near this car, a share, this phone, so woman by force. It's not that. Enti na say sika mo frɛ no silencer on. Mo frɛ say sika na mo de ma mo no silencer. Je na ye ntwa bibia so ne yenko ye ba bi. That is it. Because we jai driving no cra opani bi ampa adwuma ma wo. Nyankopon kan ho. Yeah, head of sports the ono minimum on my ya no pay we pie free mu aba we dis ankomo no o Ghana no ka say papa ne konkon ho no obi say adruga wo man no say ka say wotena ho say ka say papa but e dey na ye den say ye be mo man na papa ya kan wo muntie ye na say ya kan wo muntie bibia start with something say nkro ya ye hu am e wo fa ni say e something one dey share something na say ye tu kwan ko hui one dey share something na say say it's yentimi nshase the next generation ba omuntimi nshase na still okay me ba o pese wo shase o take mu driver no ikomrika and I say driver e pa cho nyabotre kakra e ya when your experience bi sa say o take mu a driver no ikomrika so driver ade na wo tumirika say nyabotre man me nim so when your experience bi sa wa wo yonko pasinya atemo be di wu no oro ko be fire but leadership on the society ba said this is the direction yeah faswa why ne ayi pasinya o tira wadwen okoka yi the leadership is corrupt in fact are corrupted inti Ghana ye bi nyina ye mpanimfo no we ya ye beto abai they will come the messages fine okoduru suru wo wie o to atwene baby what to atwene kra wo no because feel say that is how we are yen some the banner de be yasum de my coins kakra ye beje ni ato amo to mo kwa no mu fi yen that is how they are and I make a say if send o dey fa say yen adwene nya adwuma o dey fa say ya adwene nya adwuma nti won so won nasum ye so dabi adentina se oko ya bi o ade na nkofo fra ya mo friend skat me ba to odi ni ba kasa free na openi say ye mi ahomanto mu o mi ahomanto mu nkomo na ya ode wa ho nkomo na ya de nti wamane ye ne sen wadaroma you want to go for do o okay you can't go for do o yeah MC and for your program bi na watu ka kon so mura omu bia no mu kwa so sansa bia MP no na say DC no president assistant no sound from your colleague actually in the time mana and central police bi so and so mata akwanya ne say ene obi asbe de de ene ye betika for ye bo president police for echi uko classroom so a echa for so for efa kwa bi so this kind of thing do over no class corruption no extra classes
eja you my friend extra classes who ni sika no apake o ba na si nchen see that say it is what was and some tro for wako program wa wadwuma no so be cover story no owia no de na montente no ase de na de ayira no obi tio nia me point am be me making enya se nia mo kan any Ghana o me nka se nia mo kan any Ghana o minim me ya sure and me ya aware say sadin e Ghana and enya se mani hu bi da the point am be me making say yes e Ghana but edeba na ye dey tu ase yes yes minim say because of Rwanda me don't go visit obi ndane kwano so njiska that one which I know and I'm so called Rwanda it took one leader and what there's son Rwanda na ye ni itimemu for penifo na betu asesa no penifo na be leader na kasa no wo killer no leader ne bae ya ne de bae cause ebia leader no be san nyoma no sa previous leader no obaye no o kan asem de e de kire Kofi na Kofi tuma no na wanye na djuma ye na hono na ye corrupt na Kofi ayi na free leader for fraba na sa leader no asesa nyoma. That is the point. So be by a casting which no. That's all formatted what you know, also in same way now. You format will be at Obama will be on the Teku and Honda. I'll buy format what you said, okay. Mentias you. Ahenkan hey, Odi Ahenkan ye leader. What try and said you person Mudi manifesto ni. What will be what you say, who go contrary to Nyawakano. And then also, I don't know, Majiska won't do. No, me can onu leader and then also ye. Me say mo baby anu apipa we obi antro ni din. Me dia me say me ntro. Then you as a leader na was oye. Who made when the Ahenkan leader? That I didn't hear me no. I say no can say. That be when example na dey man. Me say yes me Ahenkan dia. Onu ni leader wa ha. O se me the people to ha. Mo ba no pa bi a mo ntro mu din wo so. Oba be hwe ye no. Ye o nipa ba ku mienu bi a omo ntro mu din wo so. Okay. Then and ono as leader na wo so ye. And so taking action. Nti ne Kenya ni nyina no. The point is nyoma na ye ka no. Any example na ye setting. Ya a difference o. A difference be no. One Ahenkan ya no say no. Ni dia ni bona fide property. And just a Ghana no be bona fide property. Ghana de una me person chese. Sa nipa na oteso na so take it. Una ma na sa power no. But tell me say sa nipa na 120. The point the point is una ma sa nipa point. Sa nipa na anya adwuma. You have the authority so better sa nipa no. The point is about to offer. Me we didn't be akase free. Money. Never go akura no pay you. It is here, all is about leadership here, okay. Kwaji ma menu ti ho. Amadaro's office, you have too many pay. It's an amount head minister or two. Send the panel of two side any pay uno. It was so in I don't get from leadership. Now what when I made them you and I made them invest in the customer and I hear you. Chef. Mother, so if you pass about the again and out this year, it's grow womb. Ya ben council. Eh mo me afan community. Eh obiti. Mo me afan community. Me last point ni. Say you need to about leadership. Say ye gana ha yo hanoma. Ya dwen ye mienu pe. Ye tomo MPP a 90s in Swaba. E tomo MPP 90s in Swaba. Obi nso wo another party wi a o che onya sapanka o ma ne opportunity anko betimi aba. But ye ya dwen ye mienu. Ye to ko an ma ne ato akwa. De bet usa super change. Enti me ba o. It is the same every time be Nigeria the same independent by more as party no dey ye mo so mo fa na say obani ato ama no akotena opposition obani ato ama na akotena opposition sa na eye ofe oh that one e bia sa no no ye ne fe but ye pe ade papa no ye nyen say okay say MPP ni NDC abankofu o ma wura ne so sa be say so many years and I make say so bia oso and I make say obi so be bia no so are you saying say leaders na ya na eto aba mo ba e ba be occupy positions no eya na omo nsem mo ka kire no enye eno na eto yakoma so ana esika nko enti na ya eto mo ba
Oh, and some say to akoma so mo bo mo nye. Then I'll contradict who be here. That mean contradicting me who. Ono pass this guy ya to mama. Ya to mafun. Dabi ebia onyama, obia onti nyame kana see. Me say, sa leaders na ye kan, leaders na ye kan. Ye na yom leaders no. Obi nti ontimi so limfia nka say me president of Ghana. Anase bia me MP for ebia atimodan. Eya atimodan for na beto abade am say wona bedi anim. Ghana for na beto abama say wona ye hwa uye nipa train ni obetimi adi anim mai odi o man adu baby at the point bi so at say intene kofi ni obo na ejina ya to ma kofi ba wa ma ya hwe ye ka say country ni corrupt kofi ba no country ni corrupt o man ni say ye niska ye ho chiri yen na di kofi asinche nya be for obo the same thing ono so by the same thing na oye ma oli we chira o ma inuma bi ono so bo betimi bia yo beto ma oli chance abato sa du a no sa ko to ma kofi na wo say ye corrupt na bio no so teman ntebade na corrupt no ebede na so enti ono papa tifie o papa ntia o school fees o papa enye na sede seja emofra no mo so because of so ntia me school fees nti onye me papa biem o na de send the bebresi. That is it. And yeah can say they have to, you know, begin to realize say omo responsibility as a leader. Obo me no ya adwin o. Na ebi no ya mama me no ya adwin o. Me no ya adwin 100%. So yes, some take that leadership role no ye adwuma. But no man pa, man leadership role na o fa nya adwuma. We fane say e di wachi no. Ya adwini nya adwuma, fane sa. Because oko Bible school mo ye practicals who preach ya. Ye ka kire say enipa no a who preach ya kire wo no, hunu wo say excuse my language o, hunu wo so mu nyina ye cabbage. E na who preach ya kire wo mo. Hunu ni say ye na ye di wachi ni ya adwini nya adwuma. Ena wunyame adom wahunu han no ena wudi ani wo madwen nya adwuma na ama wa adwen nya adwuma se bedi o mo. Yes, okay. Enti wo na wahunu han no ayen adwene nya adwuma no o so wo mgafo no ko ma adwene nya adwuma wadwen nya adwuma no to example na u make here ya adwen nya adwuma na ye to adede ma obi a na adwen nya adwuma na be di yeso no se nipa we ba na se Felix na adwen nya adwuma ne ato de ama no oba wa mba ye hwe ade ayen ye pe no wanya fa ma yen ebi asan so atu de ama we so ba no amba yan fa ma ye enya opportunity na asan atu e de ama na adwen na abio yakoswa meba yakoswa sesa na ne ye pe o ma anya ama ye be dey no ka say uko Rwanda o sesa ya ma taking people back up sesa they got one leader and this system na go do that point no in those also system e do that point na that is why I'm saying saint leaders na yes sesa mo no mo so no don't you you know oh yeah na me dey jado was that kwara mo ko to bomb na Ghana na me sempin for no me see omo na betumi say leaders na betumi sesa Ghana because me betumi say me last ati down for edu Monday ye na e ko prapra na ye te ha no mo na omo be kan say Saturday bi e be prapra anya adwuma na na do ka kire en say Greater Accra and a Greater Kumasi lockdown obiana the point is mean case solid there's no now what you don't can we some space around to the point is mean case leaders yes asem na mo kan makan so many times say minimum ya adwin so many times say yes leaders no metumi asesa o man no all right that one minimum ya adwin 100% o honom if say most make example be say yentimi enfo bongon kotena abanja so na ye president so that say unless say amani you afile say okay wona di anim say ni bono be di anim no ono betumi asesa o man no ndi nyamu ka say unya leader yes you blame yes minimum ya adwin all right but me point am making say what's the way we am ba ye adwuma fa ma we anya fa ma we yes kwase akwa ye ntia so mprensa but what tia so mpren nine so na do tia so bio ya to am MPP ne ye hwehwe ye nsankan ya to am NDC de ye hwehwe ye nsankan nti Ghana fu eti odien no monye wo san ko to am MPP bio na san ko to am NDC na be sinti dien no monye on san ko to am party de bi wai omonye den asema o da bi sa che bia we men diverting komo no e bia we do betu ya to am NDC ya to am MPP ye hwehwe ye nsankan nti etiefuo ne Ghana fu nyine ti ye nye den asa lanchamanti ko independent nti betu na to am lanchamanti ana mebo. Oh, okay. That's the same. Ebi onu affiliated with MPP, but you offense. So we were honoma.
No, no, you have to no. Oh, my solution. Inti my solution. Concrete. So be Ghana phone you no mo tie ni tie. Let me say MPP na ndisi pe na ye political party of Ghana. Open here me that's it. Inti bobo sponsors no omudin numbers. More sponsors. Me a delegate. Me baby. We say beto aba. Was careful nkra ba ka je me na mtia no ma me nje bi ko mbese obeya de papa dia wo ga se ka je broni ko ba ko wa dwene ya dwuma ka wa ka ba so sika dia breme wa dwene ya dwuma was careful nkra da ba bi mtia bo se companies no bo mudin na yenko bo mudin no mo telephone numbers ya ha nyina ye leaders no enti wa ma 5000 Ghana cedis enti wo ba wo ma yehwe na ma tuni kana so mpacho yenko yi Jubilee Hospital na da ko di be mo abi kana sembi o Jubilee Hospital asa asema e da ku de munsem anso ebro dani da nyina no se o yare na se ho dodo a be piem Jubilee Hospital laboratory pharmacy antenatal care postnatal care theater afi maternity enso aba ultrasound afi electrocardiogram machine enso aba scan bia bi twa ed amount sanso na cancel it honom sade be chiri wadwon so bibi etetewa ha be dan na afi yenhwe enkantu ase ema wani na wo hwa dia unhu eye clinic honom yedi betu wani yade nyina ase ed amount afi diabetes na hypertension for no so no fela no pa bia no enchekere ekoso ed amount kantin wo ho entin upadua na pomdi wom atoda kopie mu Jubilee Hospital insurance so de eye adwuma Jubilee Hospital adan babu road aso amantra bridge so honum ene wo 0244575799 0244575799 ana 0241784645 na oni enso edi enkomo Festus Enterprise o ma yemfefie mu ayede enu ntino mo TV ni so enye nikani kanije enu ntino se ope eye decoder papa na wa yusu ofie decoder ni da ho no yusu ofie dia eno any Festus Enterprise multi TV DSTV Star Times Canal Plus HD Plus combo ni bi ni nyina bi ebi abo eye Festus Enterprise akachi esanto tonton ATV brand bia bi ebi ho Hisense Asano LG na fi Samsung die ni nyina no eno any Festus Enterprise akachi remote controller yedi bi aba pe TV die anase decoder die a nyina no be pimo benya bi na wato AC nso tonton bi ebia office bi adwuma ko bi na ubie na pese ne no odi AC boma ni nyina ebenya bi enso edi amount se bia nso obi dada na mum fort aba ho pese be sese de ma wa fort ne be sese ne one timer ensign NCBU wo hwe chia kwan Old Chumasi Sports imprempren die ye fe Nanes Paris ye no na bon hwanim ye sanso Eben Shell filling station ewo Achimodan 0244515849 0244515849 and 0269305785 na oni enso abo enkomo admission St Andrew Senior High Somaba ene oyawofo anase oyakola wofie na se BC ya na nse atwuro wie watwuro bia wie wo fie a otwan resource a St Andrew se tutumika na ye ntembra ono de resource no enyam bedu ye no oma wahye SHS ntetie no asentem na bibia so akoye edi amount emfa no bebia ofi babia no wonye papa ada adwen asuade ye ama exams de no du a onso watwuro atwa ene obia onso no wo eye SHS 2 anase 3 na beso beto so onso ya kachi a sa konya no enso ho general arts business home economics agric science general science na visual art nyina no ye enso ewo yakachi asinfosu ene ewo ye ne eye rich fm enso ewo eye biakro number no 0244696911 0244696911 and 0207891004 na oni enso abonkoma Ramen Barbering Saloon so person UTD eno ane Ramen Barbering Saloon number no 0208400859 and 0552716777 na oni edi enkomo Achimdan Roman Junction ye ne Mr. Sintim snifie no eben ho pe boabo Bompa Junction so ye ne fitting shop no ena ebo enhwe nim we mu eyedwuma ko a omoso yasen a ene ye de ikra ye de sports sports where sports innovation also political sports political sports Yakupon ya adoma wochina yes ochana about one bana baso yes ewa ha nti ochina no sports for nyina mba be politics ni bi sentina na ya sha segana ene team zo bi ebere bi nye sports for na ebele na nye
market phone ebra obi ebra obi ebra obi ahoto obi ahobeto no what I say na o man mu dwo so be master yes nti nyame adom ochena no fitia no pa enim kusi efree enim kusi program no so from 7 ekokopem the last a year onipa na obewini no mbema ne nsa so na ye de betena more coverage ni nyina authentic coverage from all na ebo man ka say league centers we ye den we enti omo tutu nu close one as omo tutu omo tutu constituencies no please back up 275 Ghana ha nyina but empanifo no be create another polling center our party headquarters inti ebe 276 e hono mo de kase ni na abeko e hono mo de mo tunu na abeko national for no okay national for no be to omo aba wo hono mo but omo wi omo kwakoma onipa obedi nkonim no omo kwakoma ne nsa so wo Accra Sports Stadium yes they are saying mpacho an e hono mo koye no e ho grass no so na ashe no e hono mo nyina kwakohia bo na enye mo ma wo se na aren ongo amako gru jenjira so mara tutu omo wi omonye nti omo se we the MPP4 na enya we MPP4 nko an na omenya okay nti Eastern region ha no any other regions be there china ya the coverage na eba yen fa Eastern region nyina ye yi ani asimpuna okay nti sa 7 districts na wa ha no asene man so across so ofuase ayiribi achiase suadru odan akwatia abrim kedi ena eva dabi ha eno ane akwatia no de nchembo ne akwatia no nti yanyam nchen ha ne de ye be cover ni nyina nyame yadom ochina fitia no pakosi anwumre na edin a general manager de ato general manager professor yande o professor yande de papa GM GM apuzoma me hwe edin a o say that coverage ne so ana mo ma delegate ni be ro tram ko to ba kwaku we de say we besu ho enie besu o say e friend no the election midpoint thank you the election midpoint now I just say we go deeper ti ene just you go deeper no apaya no the ba twima oh pai wa ha na obi age wo so sa we go deeper ana o betumi aka the election midpoint na o wage so we go deeper nti wanfa on the ya no o ya de pa wanfa na twi wan cheche mu twi de we no so de twi ni so amani tiri mu yan de he was school seven for ya na ye petwi no mo twi na amani tiri mu nti eno na wa ma ayin so design wa ha yi okay the elections midpoint nti ya twetuma ba twi mu a on famra ye de intimi ye nko twi on famra nti kakra o kire mu kire me no se dempo o se ti se bia yi abatfo no ye kum pa mfimfini anu ya injusu no we go there be some midpoint bibi mfimfini okay mfimfini wala so say kum deep so that say deeper it mu wuram that's when we to say dey akali because o say dey mfimfini anga say say so go deeper come again ye ko ai ejina ko poya adoma wochina anything e cha Ghana be de special obi ape baako so ye pe baako pe no be onipa baako pe ne ye pe omo ye abato be ni ba omo ye say enan 4 ai okay ba mi de me kata manu a mi onipa na me hu mo o kata we dia mi ya Ghana me say de hu mo ye na mienu na kan de omo ya from say mienu no ya from baako de atopa baako de atopa 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 no enye ni din no but ni din na omo atwa no short nti ni full name ye den o de owusu afriye akoto o da be atopa de ntimi je so o hage atopa ntimi je mo na wata nso atopa de ni mu mai wata nso wata mami water de mi ara say water ni di kro no a na be wa yam so nye ai akoto tops all and e atopa no when a day is green gun of them why so omo an omo atwitwa omo ayi ni omo di ni tia
akoto na agric minister o da bi on enye ona kama tu bia kama 20 sa oba wanye hute ono ba na ma Ghana ye de ndia aduane bo ye de tomatoes ba ko 5 cedi ena ayi oti kroma atache taja ni mo ya ma ye tomatoes wo ye woni mo antimi wa etontomaso ono ntoma na Francis adeni mo ono so baby ono so gina mu ni mo ona me say nim ni timi nka no wase ni track record ye de ono no ye mampon MP oba be ye mampon ba sa agric minister na de ona de wanya hwe se bia bi fro ho be de ona na de e fa pere se otebrofo pa kabrofo he de ede de ibi ni ede ya papa ya eno pe why na ede ibi ni ede ya papa akoto o so kabrofo de pa ibi ni ede ya papa ya na no de brofo na me huni interview bi wo e wo joy brofo ni ebe di ada na no brofo na de pa but apart from that the juma ne wanya hute brofo ni siesie afuo medu brofo no se oni se na kam na koto bi a obi Ghana fo mutimi gina de wo to aba o na brofo ada na ntuma na mo na koto bi a education no muntie we brofo akwedi wo yadi kufa de ba afofra no who see na brofo brofo de ba kabrofo ene 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 ate ho no cha brofo ne ebedie ene ne ene papa ba se mo ka ma present ne onye hute obi ya ntini bio sambra bio sa sambra bio na we me dan san bobi ma la bia ma o na wa agric minister kwa ntumi anya wo so be president e dia ye nkura asesem no bi ka brofo akwedi wo yadi o ekufa de ba afofra no who see na brofo de ba kabrofo ene ene ate ho no cha brofo ne ebedie awa yes sir amutumi enu na amutu ba ko mama ko na ba ko la eti na de say nipa mienu Ken versus Baumia eti wa wu gina he nti be de KB Ken versus Baumia KB so bi ara ko alphabet rest na say sanga yesesa the table na alphabet angebe ni say sanga biwe ba za kieba okay sa ensuso wo ho Japan but the better no you better okay Kennedy Japan ba sa Kennedy na ba nti be ye AB nti dekita man ne wa wo fie decision ni ngweza de aye de ope AB no B say A for Japan B for Baumia oh okay nti alphabet no enyam na me ye nti A ba sa biaba simple oh okay na kene M so e openi nti wo su gina he enfa o so alphabet no hye ne say o meni ho mu de meni ba bi aje o de ba bi ya say ya ntu abamali da papa no video di ba bi aje o njire bi we moto mo nyame nshira o Harry o say amu ko tu wie so be kasa mo nto ma ni press on to ma no abi honum de eye ekuo bi de honum ekuo bi de nto mu ko ye wi a aje no na ekuo bi de amu to be sigana da bi say ye onyo whoever whoever tie whoever obabe lead MPP no ebetimi ababe ye potential president my point ni if Sankame so more opportunity now no I was show interest if Sankame more opportunity say make chama dwen about two way mu a mu akonya to vote ni bia that one metimi a kire me de bet ade a minni chance metimi awuram a kire ma dwen wo mbi de na nipa kuma bi na kokko kire ma dwen de me jade mo no kan say inte say o to so what about you about me to be influence influence o oh sana wo hunu no oh okay me hunu say ti say football won say dey ayo bi say ti say football about we eni obi na enye wa akonya so about bi nti mo da mo kwa ma de mbra be a me so mo akonya say me to ma ba o na me kire that is my point eti meme de o ma ba to ro mo koto nyame ade mo kina no me ntubi ba ma busuafo bebre e delegate okay me namfofo bebre e delegate amutuma kana Japan mutuma kana me yensamchiro ni ye preach kandi papa meba me yensamchiro ni ye preach say ye pe good leadership enipa 9 na atwo nti no ye do mu nyina to nsani de dikan en ye hunu say empani 9 no ebri a ye wo mu a ye se ye pese oman no sesa in discipline wo oman nim pani mu akwala mu pani oman hu do ni ye mu eni nti wudi dibire hye obi nsa odwen ono nko an ye funu ho ye nka no kore say ye di sika ma o say Joshua
monyina mone with timu no enkonkoche say Joshua di sika ni nyina de beba no onfa ma otimintine die otene de okwan so no pepa na no ho no asane makoche oba be duru a no a kire say ni odi ma ye ni no asane ya che innocent dishonest intimate so obi asori a o preach about patriotism honesty and a discipline and I'm say then this is the leader, you know. And it is not about say preaching is akeke. It is something what demonstrated over the years. And he say me cause akwan no so obi nso cause akwan no so a. Say na say me kire ewi ase na say. O say o kire ma kwesi say. Me kire o ma hu ni say. This is the leader and this is the era. Yeah, fresh here leader bisa. We are not preaching for say asoja for me take over. But so a civilian na obetimi e de sa niam a ye hwa ani mu yi dia ba hwan asem na wokan hwan enti delegate ya ATM ya no pay enya ne nko a maka free boni ya twa se brayo o na woni ma bia megina da obi ani mo hwe oh yeah sure ebia na okoda yi what yes is amedem emi aduana ba ma sesa ma dwen da bi sa dwen sesa de etimi ba atene oh enye sa yes sir enti delegate no omu pia bonten a omu akasa wo de before a wo be kwa akoto aba no wo pie na wo kwa osunya wo de this guy say ho mema obi hu so ye delegate na bisa ken ne ba umia hwan na yakofa ne ba mo beto aba ma no bisa nipa be 5 ansa na wakoto aba o china de omu be kan kire wo no kokoye enti for me it is Kennedy on here Japan simple and nobody else. Anymore. I'm so glad you're not a university. Because my wouldn't say, to see how to pay me a human into na fa omumi no ne pair won. Yeah. Can be win it. And she said me a delegate. Na me person me party break 8 ya. O say onipa na nkofo say we de ba obi break 8 no. Me mpe no. Because me mpe na sem. Na wo ye mate ye twiti maka. Wo ye mate light ni kan ye ko otima gungunan. O waka wo say amfa ka ni momuma wuntwi ansa ya twini yi. Won mi aka joda ba say ka ye ko light. Driver be sales a hwan na disika ma no. Akwa be nso tika ron so ye passenger ono so enti. Me say driver e be sales a hwan na disika ma no ma na die sales no. Mate. Driver be gina hwan na e ma ni gina. Mate. Dabi friends cost we no mo take car ni mo. But why am I driver ni gina? Say on na be catching me in the mate catching. Why am I driver ni gina? Agbo mo to wa na ya da je be president dey mo wu. Obi. So what it has why am I driver gina? Car kwa why am I driver gina? Ya full throttle ya full bars. Se mi fia no kwa achim da. Na se Messi Wednesday junction ne so a. When I'm catching mate, catch up driver and I say obo go. Na na the same thing. So obo go team. PM catch you. No Messi wa ha. E be see that. Wait mate. PM yenti o. Obi, denga me be kana eje de wiwi no. Enipa mienu. Say about 20 enim say enipa. Denga me be kana eje wiwi no. Me say o driver no to stay na ji. Ye nyino bia ji tun say driving or driving no. Engo ye. The driver ni mate when I join yongo adwuma no driver na eje mate no the wo mate me underrate o driver no wo de kana copy wo driver no wo wasi and mate no magent was no driver no ba senior driver from w advice is wo na advice is willing nya bo tell me mate no Joshua apani wa kire wa dwe wi mi nti ono Joshua I didn't say you can say nyama o de ba yina go for the promise nyina oni enyo ni ba mi ya me de to me so no cry sa 11 on ba mu o ka che say 11 ba yenda bia is over sa I am from ngo ba me o se no nya we na o ka ho bi ba so still ya for you next your friends 11 ba we den ezi first na dan chin ana ye ko IMF ye wie na ye toto bibia so ba me na nga obi o ka ho pa ni police obeson je say I just say me support ba me I just say bia o ka say I just o ka say de ka say go for bia go for ntie delegate you should listen to people like that. Yes, of course. We are in the system. Obi. Yo man we are bre. Oh, ana mo be promise yen. Ana me say the only way I made ba o me achi. I say so baba nti no be ka kire say o to ku fodo fusa ku fodo ntie. Do be ka bia ku fodo ntie. Se sa na be ka kire there fine but na say. But once I only na e ko ne there then from no dey ba.
dada ya mongolaiza obetwaso bazaza obemiem kam wa bre mo akwa bre kwa cha ko akwa no tapmane critical na chiro no obati musika na wakukuraga final submission okay na yemfancy say you hanom na president bi ka che say you dead goat syndrome odwan fun na enchanso na Ghana for na ewie fi okay say na ye kan ina obi ye hwan obi ye say we oye this inti ye hwe ne character ne suban de ba obetimi aba beboa Ghana han betimi ade yetia kroman anaso man we mu de bi asade ne ye kan o ka say president iba onji pay enti ne papa ni say papa ni say madaro ma ebre ko oba be say onno onji pay nti sika de onfa nya hwe but up to now yesu na enya wo kro no wan so no wo se yen ye on my man no yen na wo se to my man nkrofo e be boy ana nya wo na wo kan sa say man o da bi point na make you ham say na wo se yes yes ba Kennedy oye say oye that o kan adwen na ni adin obetimi aye say but me ka say obi so aba aye ka say nipa no ba ye adwuma de ma government wanji pay je sika de onfa anya hwe eno ne hwan now president that's a minimum me bisa question hwan Nanado aye also ye den o ma gipe opani anya na ka say anya na ka say obaye adwuma ma man no tam oye adwuma e wo offense aban mu na on gipe tia ma ka nya lo gba eye me obi ma mi so lengo am come final word and check Ghana for okay some people before you mistake e ko fa ba o me aba moto ma jo mama ye simple thing ye ko to ya wie bo we ne yan Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM abadi po ukulo ya $10 via papa o mami kuluma ya wanana ukulo ya Ghana India na wapako Dr. Slady be your godfather whoopity ukulo ya o ya America no fi London ukulo ya we shase o lego ukulo ya o SM o bim
Okay, yeah, that's CB Some 19 minutes down, 8 a.m. Martin, your most authoritative social, political, and current affairs breakfast show is on. You want buy best, but you know you die gang gang. What a bit. Okay, so from Henry Osesi, good morning, my good brother. Greetings to all your listeners, especially Ken Camp. Also for mama, really. Na wanga sa wonyo ne yebo no wo pere enra wote ha se wo ba wumia. And then so was sending message say ochia Ken fu nyina. If you be say hey apuzo peborofo ampacho or say your coverage you know your friend no the election midpoint. I mean can ye the election midpoint. Me na me call ye yanka make say me peborofo. Enya na me de ba yo. Or see your friend on there. A true. The election midpoint. As we go deeper. Can you imagine? That is a Nyankopo Yaduma watching. We're gonna bring you that special coverage. NPP presidential primaries. Enti yen district wahano. A penny a cover. Inti empote mo hana money there. Don't flip your dial out here. So at yes, yeah. Evacho project my any yankuing anymore. What that inti yeah money tell a brand call or say God knows where He is taking you. God knows where He is taking you. Onyankopon nim baby or the wo kro. And into woda chinti ya no nya abotre amano. Woda chinti ya no abro ho ase amano. Woda chinti ya no aye oseti e de amano. Onyankopon onim baby or the wo kro. Wa ma de ache wano pai. Onim baby or the wo befa ochena. Onim baby or the wo befa ene. Onim nia owo eye e de mawo. And into ano pai ne ye ka kire wo ne se Awurade nim baby a odewo eko wabyen se onyankopon nhira wo ho obi hira wo wabyen se onye wo yie wo ho obi wo yie wabyen se onso da pa bi amfa wo ho Awurade adwen bibi papa bi e de afa wo ho omprempren abrabo omprempren tebia no emani mu wabamu da na te ase se Awurade nim baby a odewo eko Awurade nkan wo ho yen kasa mane nche woda chinti onima bi ode wo kɔ eniti yere wo ho na ye adwumaden onima bi ode wo kɔ eniti donipa onima bi ode wo kɔ eniti eya na wabrɛ wo ho ase enya abotre e de ama no ade nyinam ye da ase kuma sana simo ayeye nyumyo minyakopo yemerino sona misakeyo eratimo. Okay, so this one says, me ma achi majo so ye frame Joyce aboabo unit committee member obaba akwa me da memem na ene eye me ba otosu mienu na woda me ba no ye frɛ no Enoch adai mensa enti Enoch adai mensa uko school ewo Crystal Spring Community School anapei o ma me se Onyankopon nhira wo papa maame Joyce se Onyankopon nhira wo omo akoma so ade emrem ne awohwehwe bia Awurade enye emfa mawo. This is birthday number 12, so a glorious happy birthday going out to you, Enoch Ademensa of Crystal Spring Community School. O maame Joyce ese omawo utirinkwa, live to be 93.3 and beyond, and of course do have a good one. Inti maame Joyce obane dase na owie no se ye mo PSA Esther ne nyom mo emfa ema ne ba no inti ne nyum ne nie
Of course. Hey, yeah. Eradimo, Yanko ya do mwa kwesiada. Ebe 5th November. Rejoice efia bim. Rejoice efia bim. Kwesiada ya wawoda. So happy birthday in advance. Going out to you. You have a good spirit. You support wholeheartedly. We are very loyal. Rejoice efia bim. Onyankopon kan ho onto nkwanem omo akoma so ade mram. Onware ya oma wo bema papa. Bema obema wasomdwe. Emi de ya na nu hu hia mi o. Meni ma bibiri omo akwa ware ase a bema ne wo sika pa ba te oba ne ni asomdwe wa ware na se. Na ubehia ne bia no waye ha. Na mesua bibia fim. Nti mi nua no mo ma nyina asem ya na meka kire mo se awurade ma obema obema wasomdwe. So wasomdwe a wade nyina. So rejoice a fear beam once again. A glorious happy birthday in advance. Going out to you. Live long and prosper. And of course, do have a good one. Eradimo. The one crata was so bad. Hey. Tell me where will I be? One day I'll tell you my story. Isemu fuano pay a chechamo. Sanso ena Kwejo kumikrom. Kwejo kumikrom. Kwejo kumikrom ano pay a chechamo amu hunyina. Kweji so bi aho ye. Eradimo, silent them, yes, silent them. They don't know how I made it. Oh, you have answered my prayers. Eradimo. Okay, inti da bon kata mo boso bra so. Ye fa mienu pe na ye de eno so e de asi afiapo mboko de. Ami adom boko. Ye de radia se kwaku bibia boko. Acho boko msim ali ai. Ayi ofia na. Dabi. Na bwana ofere so be pesa okay. Sana me class okay. Oh okay. Na lady na no wo asene hayi. O ma sie ni won. Aye. Any week no mo ye na yi. Ah the last week no mo ye na yi. Oh too bad. Mante. Okay. Enti na e dey na nkofo e kan age me ho sa no. Dia. Omom ni chochoro do pie no. Achine no mo je na age me ho sa na dazem. Achine na age wo ho. Age me ho. Sesen. Obisa kobi wan to me ho. Ah o se ote. Age me ho se kasa no age me ho. Ara onu dia no ote ye no. Eh ya se be nkredi. Achine je na age wo ho no age atum so ote. So ote so on na be so. Eh sent ben ya. Eh sent ben. It is a politics sent. Hey, Adio. I see. It's me a fam you been twice on that young comrade. Yes, you see a GB, na kwaji obi hu. Sa so ba no so agye no no so be GB. Yo yate. Anapa no watwe about community aduonu watwe 828 ya metiefoni na ache mama kwaba. Eba Ahenkan 93.3 FM so. The bon krata odo abadwa so na poso ne yesi adwa no pe ya. Ye de ba besomu eni die kwan so. Yeti akuafa akoma studio. Ye de ba besomu medin adikwaku. Enin kusi buadumene afia ampofowa. The Chronicle double krata enam de chassie. Na bana caption ode aba eye Dr. Alhaji Mahmoud Bomia. Owura yi kire se ono no. Owojide panse nyame bo ochina obedi nkunim. Na nkunim no so enya nkwada nkunim die empenifo nkunim die odi ni bum. Esan se ono otiwo oye grassroots candidate. Na ezo no grassroots no wo mo yada no. Enu nto no ojide panse nyame bo ochina die odi nkunim bum enye nkunim de ketwa abato kro ya nam so ama NPP amonyeko no efre wo ma episo betu franka ama party ni se mo amaya madwensem be free party ni mo amode wesi watimi wesi wakame wo na no party ni penfo efre wo mo ta wo mo se wo na amra na wo mo meye baako The Chronicle anopai
Anya mamenfa eye daily guide da obokrata no so ento so emfama we na daily guide dia basa Dr. Alhaji Mahamdu Bami also ye grassroots candidate onye tie mind bia form for ni nim ne pa enti ehu asam so eda hanum se akrata ede aba na owura bi nsu foni da Dr. John Eleblu anani din ntsa Eleblu na papa ade ono so yase wa endorse Dr. Alhaji Mahamdu Bawumia ye hu nsem so eda hanum sei na emfoni bi o metwa ade ato adom nyamfoni ketwa Kennedy akompre kwa Japan edi kan edi odi na chi Dr. Alhaji Mahamdu Bawumia nia watoso free yakoto ana de odi suo nso Owura Francis Adanimo na kratai ebisa wo kana sabse nyame adoma wo chena NPP ombe peke flag bearer enti hwan wo mbe chusu no enan hwan de odi kana na de otoso mienu ana de reto no na de ohemfimfin no ene ya asem se be shebre ne nkrabia no chena obetumi akere na kratai dia base enipa ensemtrofo beye aduanan num 45 ena afi beye enfie beye num ntamuni yabu wabu ayya wa mo fomfram semtrofo yedi empa bro papa beye enfie beye num ntamuni maako 45 na nado dankwa ku fadra mammum etia no ho asem kratai ede aba peso tum nchia na wakwa akopebi na anyasem kuma o yase asante mantemu na mi hwe kwofo mis IMT ya conference ana me hwe ya afranto netari samti afo chi won anu achom so om de om ayi ni ya everywhere you go chese anyasem kitu o ala nkwadwo kira mati movement no emu aye de wo mu ko hia wasante mantem na yellow ne de nyasa kutu enipa ese wani nyasa me ka kira wi ko Facebook na ko hwe enipa dom egu daily guide de obokrata ni muni ase Alan enya enipa be 150,000 enkwa onu omutudi na kire enyansa meketo akrata yi ede aba ya wo bomu nchemo dem dey to so daily graphic de obokrata na daily graphic de obokrata obaga na nse ya miai awdo bia nsrahwe mia ya awdo etumi kokohwe enuoma na yaten wonsem okrata mu yaten wonsem abakosem yedi ani kohwe no emu baako Kwame Nkrumah Park na Nkrumah Park na osofo ohwe nsrahwe bia so ede ababetu dwese kane no na busumi bia sika omunya efri sansrahwe bia no na 3000 Ghana cedis busumi bia no munya sesika no na so ne nyame adom apagya akọ 1.1 million Ghana cedis busumi bia na se atubum achinsika gari atu papa ehun asem ne humfoni osofo hwensrahwe bia so Dr. Awa de ababetu dwa ha daily graphic kroya sambo amane edi GJ Ekono ensema babetu abonten se GJ Ekono se munya ensemtrofo ya mototo hyehye omo so mu birimu bi na saa nneoma ne yesi munyai attacks amode mansemtrofo no GJA ebo bi akoko se so ye kwani o so ye politician no so ye farmer so ye pastor o so ye hwanyo yesi mu amototo hye ensemtrofo so no monhwe enyai daily graphic anopay any amede Ghanaian Times the obokrata no and to us yesi who wins showdown tomorrow who go win who is who tia hunso asam eda hanum se emfoni no for no for mosquitoes o mo da hanum se na enchanum wanso deputy foreign minister ena waka say swafo abedi e kire ohwa ma hodoro nsam so en waka say Israel ni Hamas fo ntokwa no Ghana ni bia ni omunya hu Ghana ni bia wo titi bi ye ntankwo sa krom ho ana ye kwa hokra no ye sonso ye ho sa broben enti ene ye ho asam eno no page 4 na da na Ghana fotosanfo kan kuntunkununku oforiata en wo ka kire private sector no ankura ya o mabie ndwuma ahodo wo krom ase
Wamunka sambo mfa embo aban diem. Sani abayi a mbetimi ama economy no. Asasa economy no. Ejina ne nanso. Ye kambe economy. Our economy. Ye papa. Na me fa ne krens ye papa atamreke. Na enche hanom wanso yade ato ha. A livelihood empowerment against poverty leap program no. En wa mo chese sati mu po we ni se enkuro bi ni mfia udo bi mu a sabe ohia twa ma chimpre ohia bubroi bo ma chimpre se ya pio ti sa program we na eboa ebi kura wo mo dabre mu ni wo ma po mu densem nyantaja program yi nam so ma musika krakra de check am hafa na ya se sika leap program yi ahwere chese akwa wasted akwa kwoshe boto bonim sika no mo kenkan ya 15.8 million Ghana cedis na de antia sika we ayera ya wo mu hu emfaso bia mbaso ne se yeso wo mu hwe wo mu tuatua ma enkofo bone enkofo a eni kwan so wo mu second leap ni bi en wo mu tuatua de ma wo mu en afa kura no mu kire mu se overspending 2017 nim kosi 2022 nim de overspending na some 20 auditor general's report and abeto dwa kire se sasika twitwi die we ayera wo mu hwehwe wo mu hu enti aho asem eno no Ghanaian Times the Bokrata DMD to aso a new weekend crusading guide and odi Dr. Bawumia foni ne ho kanim foni ene owura ba kun foni aba na wo mu ni na anim aye sere kratafa to so miensa ne du asema da sere mfoni ase ne say Dr. Bawumia na ekasai o say inshallah I will be victorious tomorrow na say ochina o dinkunim nyame bo ochina ti ehun foni ne ho kani ka ho a o sere twe na say the president mo de awie ehun foni aba ehwanum sia wasan hye fitaa Ora keti Hamon eye soafo hwe adwadie ni mfidi dwuma so na waka asembi sanka enye na noa keke no de kana ko ye action maya nke beboa pa asema o kan se enuma bo wo Ghana montete so no ora keti Hamon asema o kan die no krotrodo ne kwan so anu no nanso wano de entumi nte so entiwa kan wonu aso no mo ena sa enuma ne fam mu na mo hweso timun take action Bridi brada na mbe ya munye bridi brada. Kwa ya mbefa so bia ampa, nyoma buon ma wose yete so, tumza de we pa ne bo esensu ya tumbum no. Yete so be ye ni yente so. Wano ade aka na saa keke de. Yesrese mo hwe entu anamo Nyankopon sha so okasa. New weekend crusading guide. De aben na yaboso. The Daily Dispatch the Obokrata na so dia ba Imani for vice president no wa predict wase ye 2024 abato ne ye bekọ no a Bawumia penny nipo betimi ene John Dramani Mahama si akan na Ghana Journalists Association for so survey so omonso ma ye mfie 9 tem enipa ensemtrofo aduanan num anase cases so ma record a won semtro dwumaku animu a chese semtrofo binum kwan ba ko mienu bi so ye tietio mfa ho die so no cases nkwan 45 eno so ho asem eda hanom sei na chief of staff maami opare ena ono nso akọ eye Savannah region adehie binum a ensuo atwiafo omufie akoso modami atwiafo omufie bi ene wakọ akọhwe wo mo ya wodi sika ene akande bi so kekeka ho akoma wonum eho asem eda na Kumasi Technical University yeso omuso di omho age pools nim ye omuso akwa bontin so omo ano motena dem ye 2+2 3+3 ekikabo mu dia omuso edi survey aba kire se Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia abaye ochirom kwa akoto yi beye mantem wo twede obebuga wo hopa bobu afaso anhwa figures na betin kofo nsum eno benam so emwadi nkunim enti abusuawe aye the Daily Dispatch. The Ghanaian Observer the Bokrata Munsem nam de toaso. Denis Obia J aka Densa ne Bawumia aka Ojaba
ne ba omia Dennis Obia J aka Joy is coming ne ba omia ne nia bre papa kasa okratia nim say ochino obedi nkunim na weni de oso akukuduro se nkunim no obedi o wakukuduro pa se nkunim no obedi na say de osi ka say de na so ochina Joy is coming densa na so ochambadimoni na amasonso de a ajam ko hefom mko shefom efom The Ghanaian Observer, Democrat na de Dennis Obia J aka Densa Joy is coming. Ni ba omia doctor ensemi ababe tudwa anope se wakukudro so odi nkunum fumfram. Na National Media Commission ena HC TV stations ni radio stations bia obekoso kokro sanema na mensanema o sane wansi di memo 100 million. Hey! Osane 20 Ghana memo 300 million. Hey! Osane 100 series memo 1 billion. Wow! Obekuno mugu TV su radio su kokrodo. Mami we asane 10 CDs. Nyami nshirawo. Papa we asane 20 Ghana. Nyami nshirawo. Sane mani ni nano. National Media Commission for sa womu na epusu womu ma making womu nya brepa. The Ghanaian Observer Democrat ane bama ni eche se nkrofo bi ye ume sika ba akwa ebe men ye be ne moho ama sa nkrofo ni na womu tuom so esa ehunfuni ene ho nsem abakrate anim ene anopei Ghanaian Observer ni nsem bi eno no Daily Analyst da obankra tantwini mienu gu a wo brum se ya no so nsuro hu I don't fear who ana nhwehwani mu bia so count nsem no kroje no de aba na tie yase Ghana ne Danish aban Danish company bi ka bom ya chese enche bia ye behu electric vehicles wo Ghana ha mame nkwase ha sei na asia no mo so soafo no ana shop mu de nsem so papa manu eja manu no se ha kolebufu ambie sa dialysis unit na kidney ayafu ankodam ankoda dialysis machine so anja yaresha ho ani no mo ankasa so ombeti di woni wam so mko bie ne tentem ne nkofu owu na ndre ya grata ba ko de ba se nipa be ye ahe na awuo wo tu mu no nipa ewu enti ehun asem so da health minister so akasa ede afa ho na nasie honum anso NPP fo churchofo pani JFK one wada hayi ena wo ka ne nsem a na ne nsem a wo ka no se wo bia nim na wo chena be kokotako ebe ye nyoma one time ebe sai abato no ene nipa kro no yanjeje no so yanya ni baby ka fo ingbo mami o tete la ingbo shi abo shi mi apapa ya be bo sumu wankasa wani so atokre ti ya ho asam so eda ha na asuru ha no mo a nipa nan no for mosquitoes no mo da ha se che se enkofo we di ochina ene ye behunu amaga hoho no na krata di abasa ba omia de enkofo pusu omudi be nyina da kire se ba omia wini but settle Kennedy showdown na beba so Kennedy ayirede so obema showdown na MPP presidential race yay ani yase aspirant ni pon nine wo mo ko ni akoto am so aba no wo mo akwatena se ya kasa ede ya kire wo mo ya kasa ede ya kire wo mo papa seja wo mo be comport wo ho ahwe nuoma yie naja bibia timi abo ndro mo ye meeting kama na nanado dankwa kufu ado so display wase pa adisho boy di omunade a obuo be ma show down won anim sese a mo de manu na e ma show down nanado de nanim facial expression ayi odi be ma show down ndro de nanado mankofo ni ahwa ye hu nipa krat nanado mu na ne san ti abusuan ho asam November 4 ne de asemu besi papa ochina na asianu wa DJ fo so asem no eda hanum se omo so omo ntno omo to so
emma yɛmfa nsɛmtwerɛfoɔ anim ntwitwiri fam okrom ane yɛkɔ ba ɔkyena krikri nyinaa nsɛmtwerɛfoɔ so obiaa nkwa adwuma sɛ mobɛtumi abɔda wuro okrom ha enti GJ for so mo ntena se emma nsɛmtwerɛfoɔ anim onyam emba fam sa daily analyst de obokrata ye to de obokrata na poso no so na me to so afri the national mingwasi the informer de obokrata informer krata mu na meko no so akwakoye abato hu nsem ya de ni sobia je densa ni Dr. Baumia ho asem ya na aba onabo abo ni Dr. Baumia ho asem ya na asa aba joy is coming for wo mo asem ya na aba ti mi huri nkwa anum se ya boso dada we say delegate wan e ka say aw ba dwene nye hwiri nyanko ye ne aw ma dwene nye no inkofo tumi ha wani kansem mutumi creating some na abroso amko kantem sen oh masa oh aw ma dwene nye jawo mo aw ma dwene nye o kira de bayi aw ma dwene nye na ode ba ko mfoni fefe de aba o sresre na wa tro ba ko ho ayi akwa ete adwenbone nkofo ba ya ba ni adwenbone o tam na adu bi aro ba ya se krata aben ya Daily Post omo de na ado pictures we kan fefe yi omo ni bi abodwe na ye so na no kopim den yo na ado pictures we twan fefe fa o ba bi man pe ni nkwa mpe yeah as right ye man pani hu fefe fa empa ma go de ye man pani ahon fe twa wo man pani mpo ana yen na ado ho fe oh mini Nigeria se omo de hwe na ado ho fe papa na ado ho fe oko 80 years yes na ado de ho fe le ho fa nkasa oya krokro aka manso hwe muda mo dia mo hwe ado show boy ya hu sadi wana wa hu no wana wanda sadi otu ne nan no togging na chedi oya show boy na so ko school bele o na ado twa pictures fe sei o tro bi asama fa no bi ya no akofa ne se no wo ye na use kana de picture enya ve we adwumbone face expression ya adwumbone we adwumbone ena Dr. Baumia de ne ye joy is coming joy is coming oh yes yo ya ena ayi money so carousel nkra na dambotwe onju mfoni ni ye like surprise onu de ne eye me nwanwa o enye nwanwa nwanwa enye nwanwa nwanwa Said ono no facial way no so no my no as obi ana ultimate ase ana order ana so wa sorry dem a order impofiri mu ya bono na opeso bie na ni ehu se onai yes oh yes ana obi a yato aba ori na nimu no asa wo sere asa wo su asa wo onwini na nimu amu ahunu se bibia ye okay ba heat na pressure fa no abato pa be se echina nkofo bi be kwosoro ochina de ba yiro echina bo mu na wosen ka omo check BP na omo ye na nra no because echina BP be kwosoro serious o hey oni ahodi ochina betimi afema wu ba wo video bi a ayi Emilia Brobe na ni kuru ne lewen ena lewen ko pesa assembly man was there yin o my campaign wa every do ya na e go for the two abati a lewen na gebi dimirika antemi o sa semben o so kunare onare that's one go down point here o so bo abi kuru nwe mi kuru di o resen o se a ko hezo ngo ho o bobe tina tata na lewe won no odo so nam kwa so ba boda mani get there fast tell no yora bi abefu wa hodi kwangwa safo se uni tama yenye be yi odo antemi o sa sembe so we na ene de o so kunare be breaking news o so jade o ka no mi kuru di o resen campaign wa yi bebrebe
projections e be nyina se mi kunu be di nkonim e sa ne wu kunu awe ochina bi ochina ba ku kunu bere so mu nyina wo yire e ma ko da yire to so o mu nyina wo yire enti ochina ba ku kunu bere oh yeah so orin so a yire be ko baby careful wo ha na wo yam ahyew sa abade ato awie so ye wie o ya go fo mienu bi de ni kwan se om yam hyew om de om nim wo so om de om fa ne normal okay na mienu no om na be heat no wo se gina om so heat sabre mi nya omuni padua mu ahwe o me ekoso omuni padua mu very easy o even classmate class prefect about okra because omudie no omumu enu no obi abetimi awini o yes possible akwa 50-50 omumu enu obi abetimi awini 80-20 omu aye projections na de omu no omu kire o margin but it stands now no okọ grounds tie delegate no ni 50-50 50-50 enti dia obenya kakra bi aka ne de ho no wama mo yes anom ni na ye part of agenda no mo create no oh yes anom ye dia create hu atom so na ato otim say eh nipa na ba ni be ni dia ma mentoma ne o say wo de mi won wo tina wo bi wo hu wo wani so won wo tina adwa de baba o kire nyame ya dom a mimi hunu obema bi a mani su na me kire mo no okay mi hunu bema bi a wahye la course a wakeka asem a wo hye jeans no e blue okay say mani su a me hunu na me ka kire mo no okay jeans ni ye na so tro bi hye blue no dress say na it could be say be your no jeans ni ye blue no wakeka asem e na wo hye la course wow sure ono no dia na is la course sa dia o ya o mutum say no la course I'm very la course to say o pie Accra Sports Stadium no man nsa so say no na ye wan hu ochina me hu ade ye pa o so hu de yin Matthew o me show bako mienu miansa enan asa den asa me mpasisie Jesus people ntimu na sa tam Yesu kan na mu gina yin mutum go twani na bai mu ya dio entwira ta de so edi yanko ya de be yire okay but na de me ma hu de besi sa wo hu ne besi wo edi fu apim but ma hwe ko fu besu but wo twen I see ko fu besu o china eyo china no oh radi nyamia share ayi daily post ayi project daily post said the man attack in no address ni say ya na be ye ebetimi akosoro ka ba se nipa 4 no ba ko de o aso ne no hu ni bobre de o say the ba ko na address no Dr. C pepe no de be call Accra Sports Stadium we there so mu film na film for neka said your address your wa share white our can some dom sa to ma beti say no mu twa picture no sa pepe I'm serious oh sa I'm serious it's not like because of say be am gina honintia but I'm serious kana de befa tana hu picture no me say the obeko Accra Sports Stadium o chena mama koma ne nsa so no okay owa o shela course obeki kashim ne down ni blue and a second jeans blue refuse to grow refuse to grow bako to chane e jantam su gidi good to see you right to executive pressure heat ye nam ni mu no enye heat kitwa o hey what is my air condition coach crabber o my air condition suit I watch na ko be hihye bi yes but extra dey o she coat enye ye o o dey extra me nya sure so o she coat be ye o o ba she say coat she ne be ba me bi a victory no aba no to obi so ka cho so wachina obehu coat si ya peja coat nsa ono so you right okay say ono so ehunu no betimi abakra so wachina kra e be peja board e oh yes board Dr. Free o che betimi peja board e
Every akoto. Share with your montana ho. Bibia to me see. Ni mo antimi wa. Ete tontoma. Ye betimi apagya ne nsa. Onu akra ni mu se Emfa. Nu akra ni se. Isikani rufo bi o na ojo na ojina ho. Time o ko school ha no ni made o. Waya. Ni mo. Ni mo antimi wa. O hwe ni mo a. Yeradi nyame. Chief say emfa nso oboa metrai. Chief yo wa ha yo. O hwe na ni mu no a. Emfa but metrai. Yes. Ena ayi coat no so say coat no heat wom. Heat wom. Ena chema say me mamu show down. I relax to cry. Ana mko share meeting no mu cheche mo no hu video ni bi. Oh yeah, it's nice. It's nice. And na wa papa. Even if they are pretending, it's a good picture. Eno mutwa kwa abonten no. Say dia ye nyina. Dia wase ye di she tribune say enipa nan ni nyina eye Ghana fo. Ye raba wumia oye Ghana ni. Kennedy Japan oye Ghana ni. Papa your friends saying Francis Adeni mu oye Ghana ni. Na Dr. Akutu ono so ye Ghana ni. Until we should see them so mu nyina ye Ghana fo. Mo kwa do san abusuan baako. Akonwa na ato. Mo kope obi du omanim. Na ɛhɔ no na adwenkyerɛ no wei sɛ da bi misusu sɛ wei ɛne de ne ba a ɛbɛboa wei sɛ misusu sɛ wei ɛne de ne ba ɛbɛboa ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ atemdidie sɛ woni obi ko woni sɛ madamfo bi ne me ɛnyɛ fine bɛpem saa bere yi ɛwɔ wei hu oh yes ɔkyerɛ nyame adom a yɛto wie a yɛbɛsiesie na yɛsan ato abrabɔ so saa ne teɛ nti ɛnyɛ ntɔkwa kirikirikiri bia Edi mame na masia na ja yemfa de bon kata no so fesia na chief dia you say dia oda o chief yi Yera Mahama so you say oda pa oda you say wo twen ni one no edi bekusi ani nyame adoma 2024 enti eno no nyame adoma wo kina ye de special coverage ne de beba Empire Mahama Abani se mo pa mi ankwan no. Sao. Mi ankwan no. Obi si wada kra. En kon de ni o hwehwa no ko beda be sore yes hwan na wi ni yes ya iya. Urado was ya. So Yera Mahama was siri ye bi. Eyara bi na mu. O pe so sere wa. En ko be sere pa. Anyways, enti delegate ni nso na me kana na pay se o koto aba no a upia abontia ye ho se wonya delegate bisa nipa 5 nipa 9 no hwan na ususu se oba obeto aba ama no ansa na wakwakoto aba no mame na mose ana bibi foforo ho kwa ku nkomo ho ana nkomo ni ho de emfancy na yentwi ehomra ne yento aso ewa meda se enti nyakopo ya adom ochina coverage no na wo be hya ase anopa no na fi yenso so ya baba be to aso na ayeka maka pa ye important ya de ajiri babia yes your friend is saying the election midpoint yes election midpoint yes ti mujira mfimfin and am report mo yate yeda se all right nyakopo ya adom akwasiada the Honorable Kennedy Osei Japan. Hey. Osei nyako. Facha me. Hey, as the Kennedy be yo. Honorable Kennedy Osei nyako. Kennedy Osei nyako. One ne DC ura asaredanso. Womo de apomutretre nantie edi hihye so atudin se adwuma wura atwa so health work e ba so den nyankopon ya adom akwasi ada ochenechi ya na e ba so anopa nonumbo pa mu se ken ye nyina ye ginamu den ya ye kwakotene apom unum de nti ameme ekobi no me ekobi because of womo edi professional physical instructor edi ba nti obema ya ye aerobics kakra pejansa kosoro fato form chia wo ho kwa mu ohu eno no umfi ho no utinka wo mu se wa ye adwuma nti nyankopon ya adom akwasi ada ye nyina ye ekọ achimsu aduru na yakwa ye saa dwumadie no ye beche t-shirt free ewo ho saa nso na drinks no ebebode honorable members no de bibire no age pene ya ka omo ho asem a honorable Kwaji Opon Kroma eba honorable Samuel Abugina po eba honorable
nkameka adanimo Honorable Frank Anodompre, Honorable Patrick Boama, Honorable Carlos Ahenkra, Honorable Mercy Edujemfia Mase, Honorable Sylvester Tete, Honorable Davis Opoku Ansa, Honorable Alex Ejare, Honorable Kofi Ahenkra Mafo, Honorable Sei Frimpong, Honorable Joseph Frimpong, Honorable Fone Dawson, Abusiyomu nyina eba, Edomani munyama bete chiri, Honorable George Kwame Abuaji Oluwa, ono susu jina mu denden ya wo baby, Nyankopon ya adoma kwesi ada no. Enu echi Oba Eastern Region NPP, womo regional executives ni nyina from the national from the regional organizer, regional secretary, youth organizer, communications director, deputy regional organizer, treasurer, women's organizer. Omu nyina eba, Nyankopon ya adoma kwesi ada na omaba betai womu nua unimunyamfo Kennedy Osei Nyako echi na ne apom tretre nantie no etumi akoso kama pa opani ba ko no so beba eye Owura Dubu Ahe ono na in charge of transport ewo ye Ghana has State Transport Corporation a company ono na da ano a oba behwe na dwumadie na timi kama pa wo mo ede basis besisi enti e bia asene ye de besi ho aboabo ye de besi ho enti wo dia no so obefa na bra na wo ba na ye nyina aka bom nia ne kama Mass Energy gas filling station so say kan chewa no pay you say wo mo achi kwan ya yira kwan ufri aboabo na wo call dan unya tra rice under pub no a next stop no wo mo bonsuo wo ho so from bonsuo no na wa ba baby a omo esiesie car fitting shop no the next one Mass Energy and I say one filling station ho no na obehunu no na chese wa be fele wade na kama pa afei ufri odanso na eba aboa ultra first one and second one no Mass Energy gas filling station ebia na wo cylinder gas ewom asa ewofie na opese eba be fa ekokọ fele na sia de wade de bro bebia wo bia no yebetimi ahwe na yedi sa adwuma no ede ama ya na wa hye ne nso ede ama me obe fresh 0532 929189 0532 929189 and at 0554 391610 0554 391610 number be friend yatimi ajo so pepiase ampedu enterprise eso so boya ma ya dansie ho niam nyina atimi ayede ye papa na adimu ode cement ahodo bebre no ade aba gasem cement ne de waje ede asini sira so ampotemo ha wono ena woye so distributor womo aka nyina be fa free ne ho no makoton gasem super plus wo ho super cool cement ena super strong cement ni nyina wo bi iron rods no so o wonketo akese ani adantemo ye ba ne na advance so dia sizes ni nyina wo bi o strong marine boss wo ho latest ye ba no roofing sheet yo ni nyina bi accessories ni so obibre no a our standard our long span ena afi binding wire or wire mesh head pan shovel ene ni akaka ho blocks no so otwa bi saa so no ton machine we di etwa e ba cho e free 4 copim 6 inches o ni nyina or supply anwea abo ena quarry dust wo cars wo hono mo a oto niam ni wia or the gum no de akoja o free a wuntie sika bia oda abo abo kwantempon so behunu no woni Akim State Junction no ena edi enmuhwe sanso so ena Jubilee Hospital so wo mo nchen mu ho akwako bie ne nkrabata ne bi wo ho omanfo a wo Achim so aduru me pa cho se o ko so aduru akwantempon so ho no woni Apiani Junction ena di enmuhwe sanso na achia se o wahwene ase eya no afre pepiase ampedu enterprise 0244 166937 0244166937 0208 299115 numbers ya be frena won atimi age wo so afei babia yeduro no yebeda ne ho na yaba yede nkomo no ne aka nyina etwa so twen yeba sisia loving you girl no get holiday Bibi Kasia Besibiem, wey a super duper mega war with bulk money. Eba so ewa chimachia se live. Bulk Money Foundation and a Dijumade ebe sheso. Say in a tier. Atishia, Muwa Nyankuma se. Achiasi Junction, Dioku, Insuansa, Bunso, Otopa, Teshimai, Oforikrom and Yostrasi. Jenina ye boom Asia ewa Chasi Presby Park.
ahomachi no num kain on the 5th November eye kwasiada ewa fiem ye de ko achiseki sroba ye be presentation ewa info nanim wa eye medical equipment and medicine meche akadia akomdi adwuma fodidi dwuma ene enduro ene ye de ma achiase aban ya sabia ne free ye wi akodan ye ho ewa achiase health center run about one more na ya bom anante akwachim osrase ye do osrase a eni kasam ne say bulk money aye mechanized borehole na sada no ye be commission amakro no ye wi a ye na ya sa gitwi ene sa abepiem ewo dollar city wa abra asoja fo di anim ne ade nwom atene tiri empom afi aduma mepa no do so wa wonim say work with bulk money there wonim dada aduane kwa de obeno kwa atade obehyenso ye kwa enu nti wo dia ne so obeba ne abom ene bulk money engineer George Niaku ebe bom anante enu ano no kayo samsi we die eye mega one kese pa enu nti anya ndi twi ene sa emeka bulk money hwe ne ene nante bulk money boboba it is rolling coming French ni beka se mbaturu bate bulk money ebe so bia so bulk money nyame tiase God is alive become gusin Voila! Enkrofo mama mere nyame ba fosu travel and tour. Omo mamani ajepa. Omo anya tese enkrofo no. Na anu enkrofo a mede me hu gya wo mo no. Omo ma me brepa. Anu nti se opese otukwan ekwa abrochira. Aye nyame ba fosu travel and tour. Ana wo se ono omo ahwibom. Se eba ne se o visa ho se. Aye passport assistant ya. Omo be boa. Sanzo na birth certificate assistant, police report assistant. Anya no nko a. Se ebia opese otukwan kwa abrochira kwa ye adwuma. Ana se opese kokosua ade bia opese kwa abrochire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana opese ye twama wa ni na no ye beye ama kama ba bia wo kwa obekwa kodanso de eda ye nsem sa ebia opese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, ana Japan, Dubai, Qatar ana opese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ade ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma akofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene nzongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakwan to some dayasom ebam Abina, yemi tem yankoi. E wo se me kopia dro no mu. Me nanti kakra na ma bre. Awati egu me so. Me so me ntiapo. Maye hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Me ntini mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafo ade mo so ane. Won chenkra na ebe yo. Yantiapo na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia badwa so ye fra no na Ibo mix. For general well-being, I don't know some yario. Ambassador a between adwumaden na Ibo mix no yema wo bia ontumi na anasa ne honam ye ne mre etumi anwututuo wonu mu akenkan what yes wo na okro no na yenu matuo ye yentumi ne din so enu na mo behia na herbal powder ebesiese mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo de amama tibiadi na herbal powder na yebenya bi wɔ he enye na wo pharmacies herbal over the counter shops dudu a na herbal ventures from 0244 774 206. FD aji ejede nkrato ya atum. Funny from. Ejumara Twaso Health Work train no a starting gidi enya grokra. Honorable Kennedy Osenyako, Member of Parliament at Chimsodro constituency, and in the DC, Honorable Asaridanso, Eton Safrose, Brian 1933 Pum, Ewo Ejumara Twaso Health Work, Ebaso Sunday, November 5th, 2023. Yashasi, our Chimsodro, Bosumira Bank, and Nim Hodmoa, Nayatnitni Yapumwa, Ediafa or Daikranso, Edia Copium, Ewo Coupon Summers in Patem, Nafe, Yasambe PM, Ewo Achimewisa, ne abewi adwumadie nyina e wo Swedro Astrotef no so enunti ya tonsa fre NPP manyina empo wa wonye NPP ni na opese adwumawura Honorable Kennedy Sanyako eto ne nyuma paso no brabeka ho na adwumawura Twaso Health Work dwumadie yi enimu e 5th November 5:30 am na nyina yefam peja achim Swedro mpeso so honorable members a ebetai adwumawura Twaso Health Work yi no eye Oluwa Osefrimpon Kofi Ahinkrama Alex Ajari OPK Sylvester Tete Carlos
Charles Ahenkra, Patrick Boama, Anodompre, Dr. Esibeyeboa, Mr. Edubuahin, Chief Executive Officer, Metro Mass Transit, Anna Alexander Kosiakwa, Sankai Boy, Efi, Office of the Member of Parliament, Achim Shedro Constituency, Honorable Kennedy Osenyako, Ejumera to also help for Eben Sida, Anod Ding, Ejumanesi. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, ain't Friday special edition at the Maakye and one you go so I tia kunya kesi mu ayedi ho chia media ma wono maka show say on Fridays that is how we do it. It is not too rigid. Bibia timi twitwa famu aho. Itimi di nkomo bia bi. Itimi ye bibia bi. Na enema nyina timi ya kama dia man. Nyankopon ya adom a wo chena special coverage na ye de ebebremo special coverage no be sha ase at exactly 7 a.m. ewo efie ha na election midpoint coverage special one and that's what we go deeper ni nyina just for you and intia na wa share nso e de amayen. We won't just go rounds na yem pick or friend is saying report, but whilst our report neighbor no na ya sign analysis e wo fie ha yen potemo ha no constituencies amebu din kire wo achim dan ofuase ayerebi asenema nso across so achiase suadru abrem kede sa constituencies ya yen potemo ha no de mepacho you can count on us say the better form of bia no ye de ho amanebo e de bebre wo ani tia na wa hye nso enyi fidie ni mfem free ha no free sabre ya de konyina no build up no nso guso a ekoso ye hwese ye ni mpanimfo bebo enkomo from all the camps i.e. Dr. Bawumia, Kennedy Japan, Akuto and Francis Adenimo and iti na hye nso de mame Jubilee Hospital sa no pay main control se umpum dodo upe baby akwa akwaje wa yare sadia Jubilee Hospital na make kan for dia ma wo wo se wunya hoɔden a wo kyene nyame adom a se ye show down wo se ye show top wo se ye show den yo ni nyina no nso so atimi anya hoɔden na do ho ahyem ebi Jubilee Hospital sebra wo OPD wo ho OPD ni ye gina ho na gya yare sa kwakwa ye hwe wo ho to wa na akoto ade we ye so eno ati nso ye inpatient service wo ho sanso na lab no ye facility kama e wo ho no mo ebetimi ahwe wo kama pharmacy eduro bi a wo pe wo nsa be continental care postnatal care theater na afei nso ye wo maternity wo ho a wo ka wo yere anase wunua ba bi afane bra na midwives a wo mo nipa ho abotire suru nyame no omuntimi nhwe enye na wo kama ye wo ultrasound ECG scanning machine wo ho ye check wo prostate ahwe say level no is on point anase wo see bibi fa ho ana abofra no mpo no a wo yere wafa ya funu no akoda ne da yie anase wo na yie oyo oba anase bema na oboa wo ho a ahwe kwan abefa so abitimi aboa wo ho nti ya na wa hye ne nso se ni nyina mu na Jubilee Hospital na ye fia dai ye sinkonwa di nkomo a na diabetes and hypertension and yema won cheche kwan abefa so abenu aduru no na wadi aduane na ho ato kama canteen nso nia ne papa nko a ene ye no aton ewe yen ho ene nti ye kan form am se brai na onso so bra be je odie insurance ye je national and private and also so ye je ye run ambulance service 24/7 na adu de suom kra no ade a yebetimi ahwe na yaba beboa ma ho ato nti e bia yare bia amfere na oto hye wo so a wo de ya ne se obeti ahomam 0244 575799 0244575799 and 0241 784645 0241784645 o fresa number na ebejo so na afin komo bia wo ho no yetimi ahwe edi ne kama pa yebekwa ahoma ne so na ye ne owura ya boaten wono no ye campaign manager edema Yura Francis adai ni mo ye ne nkonko twetwe nkomo opani uti enka anka na fam suni ma che Bejon Sumenyo opani may correction kakra I speak for the campaign team. Okay onye campaign manager but una wo kasa de ma wo mo all right yeah that's ne sa NCC no ejeba be dru nyame adom a wo chena
so far, can you say you're so good and I say it's saying more campaign any preparations in your man? Maakye Ahenkan FM a team for a majibre. Eti ujumedia omoti minsusumini na mefancha sonko every honorable engineer Francis Adaini Mugo Emma. So far, so good. Ochina da babe twaba. Waya angle and she was a share and Komobia was a ne a sea hini to a hini for 80 using all the platforms they are available to us, whether one-on-one, using a print media, social media, and any other means via reach out to delegate via Kasano. We have exhausted all those. We are prepared for tomorrow. The Yentumin Kaho Assembly, any party non so and she as a party now show, and say, what senior men come tomorrow. And we are ready for a Yamibwa Ochina elections across all the 274 polling centers, 275 polling centers. Janet, yes, sir. I'm make creative back on so party headquarters. Sanity. It's not just about 276. Your constituency back as we speak, Sunyane West. Or more issues are in unresolved yet. And assistance Sunyane for no that constituency no, they wouldn't be part until the API by close of day. Now, before for a BBA there, every 275 polling centers across the nation. Exception Sunyane Hono. Yes, please. Oh, I see. All right. The last time you bought more the mood at the Nkoma, which is some more messages, you know, and Crawford a receive. But wouldn't say a day in election, 8 million Yamabi brave. More that's why a Jinamudi, more that's why I remain resolute. Our more sharing Musa change. I mean, I don't want to give a modia. We are resolute to pull a surprise tomorrow. What if for enemy Bayajina, there have been so many opinion polls about Bonting, a big crampo, now a selection of 5 candidates, you know, special delegates. That opinion polls here about Bonting, people who cry, went ahead, Honorable Francis Demo will never get a vote. But we crossed that hurdle, and Yababa Bedro and Pempenswa, you win. We are resolute. We are not looking at air and some and Yoma Echo. But the air country, a Sia to a Henifua, the Nimse Yambua or China, Omubetuaba at all Makumasono. That is where we stand. And those messages are crystal clear. Party here and Infofro, that is the new phase agenda for the party. Party here, Obia and Kakaibia in the Obia on servo our the current MPP administration both within the party and outside the party Obia Ntuminya and Kikawabi Emfa and Kano party here Obi Obetimi Ababi the party name Northern Kabomu Abba party here Obia Omo Mabomo Buno our party no Obetimi in Kenya and another revival be Abba party Motima Kayina Yabo yet and that person is Honorable Engineer Francis Adaini Moti said, "Omo Edim Komodano." He says, "Swaka Chumzanyamboa or China, Ojo ballot paper. Now, Obia, Obetimi, the Sani, and Naba Party, Amayatimi, and Ubio Baby Party, the near breaking 8 now. Oja, no one number 4. I see no Atwama, Honorable Engineer Francis Adaini. May Yetimi and Kunimno, Ako, December 2024, near Kwapa, I'm an MPP at Mata breaking 8 million. Okay, Yate, you're right. You better say into all the polling centers. Nana say constituencies in the more reps or more to me. A ginem mama mo enko baso watch nebi o na hakra ye ni rep wa ha o mabuya fa so na se for. We have our own center and so we are setting up. I won't go for. Wow. Okay.
ora ya boaten ma ye na asene mfensi ha no ya na wache engineer so ama ye giri se bibia ekoso e won camp bokode all right tinti abusuan ye ne kasamanfo de ma engineer Francis Adainimo ne kasamanfo anase campaign no wo mo kasamanfo ne kotwetwe enkomo no okay nti ye to aso wa ha no on screen no nia edaso sisia no the election made point. NPP one presidential primary anyame ya adom a wochena koso no Ahenkan FM enso so the coverage no ebebrew na yen coverage no ne frɛ no made point ye komfinfini no na nea ekoso ho ne de ho amanebɔ de amawo enti ya na wate ase kama de mame manager wa run anka mane bae na nka obekasa kakra fa ho na yetumi eto asoma we nkonko checking hwe so ho a na onfa ne mra na omekasa kakra fa ho nyame ya adom a this is going to be the coverage tomorrow from 7 kopim time a ye be declare say we na we ni na ochena ne de be yire papa because ochena no activities e wo kurum no enya sankitwa wo but ohudonti ebe mia yemu na yetimi I bring you that special coverage live on Ahenkan 93.3. Unim say Ahenkan ye ban professionalism top notch. Ya kasi ye be ya just ye see ye de any te honi hweni din but ye see ye be dia oh come on ye be ya mana fe pa F in Cancer Asatec Roofing Company and pay or some can show sir upese usi a dine open ho akade from a dansie no ahyase ekukusi na wi ye de eno any F in Cancer Asatec and American for Eddie amount F in Cancer some can show say a roofing sheet product na open long span no or sanding seam self lock IDT IBR yabane size is from 0.3 mm ekopim 0.6 or standard roofing sheet aluminium alusink galvanized colored rubber or ni nyina ebi e woni ho sanso na ye call accessories ni nso a or ridge caps ring gutters valley gutters side stream ni nyina enso so ebi e wo ho no mo a ebetumi abo a kama pa sanso so ena doa no colored nails wire nails rubber eno so bebre no a e wo ho no mo a ebetumi ahwe abo a na odi akwakodi ujuma ifri ho no mo a na ye call China, Turkey, and a German metal doors, any wooden doors. So, you aquacofadia ba. Achim da on a Kia station in the DNM. Sansona Okotema, old CMB Cocoa warehouse, Subihuno, Ewo Animal, Ultra blocks in Tiamwa Hotel Junction, and no bang ash foam depot. No, a hono Abiana Usika Sam and Shedan Quay Nimusa, Babitianka cracker, Bejato, a botwa nania open near the amount. Free transport to Hobe Biakubi at Bekujao, Sansona free estimate. 20 years manufacturer defect warranty and also so your day to us quick delivery within 4 days one sa ebeka 0245979311 0245979311 and no a number be friend F and Cancer Joe so final one na fe min manager honomo Frimpon Enterprise na pay min kan show say provisions asa opese okoko fabia se wo koton se wankasa personal groceries shopping bi and akoya no one so be call them ho ade a obehwe na wateto niam nyina kama de ama watete ne niam no so enti ukresika kakra bi obetumi ato niam bebre na won so de akofie enti pa cho pese wo stock you fridge drinks or Frimpon anes na nimu ho no ano ade a obeto drink bi a wo pe e wo ho de akodu djuma se wontumi so nkoma Arena Hotel ase ho na onkonkoto niam no a ugina Canadian Bank a dine when you no one patcho ye wuram onso su wura ho na bra beto drinks ni na bi atete so ebo na efo pa nti dwumadie bi a wudi a wobehia dokodoko de e de asom ahoho no eno ane se obekọ Frimpon Enterprise ho betumi ahwe na watoto niam nyina kama de ama 0244897525 0244857525 0206473953 eno any numbers ya be frena yatimi age woso 93.3 haya Ahenkan Maakye ene dwumadi ne din your frame obowo ba ofori amanfo general manager Ahenkan FM your friend Owura Benjamin
champon ofie ha apuzo ene ye frɛ no ɛna no mete sɛ na costi ka sɛ wa benya ne ho asɛm aka no wo bɛyfo nya ba yi nkwa na ayo kyɛ sɛ wa hyeda kɔgye agbara agba sɛ wo de bɛbɔ bra wani nsade we asase so made ja pombo kɔ de apombo boba na so nyame adom gele radio ase me host we say that we ana me boy sipen sa okay me did say fie bɔkɔ all right enti wadaroma company dey ona wo da no yen wa ha nyina ye me nka se won kwada wadwumayefo enokre aye no wa ha no mo obi anso ha bibinu bebre no aware awo obi ansa say niti ni o maka se odi ankan kwala no ana madwa no dabi obi akasa wa mistake because obi anu mo wi akwara wa ha no say the first time odi ankan kwala the first time da dwuma no nche say eye nkwara na chemase dabi obi ayo dwuma wa no say bia obi ayo mature na fa no obo na bra na omo ma wa ware wo nyina na ye ka say David obi kan say ana me de me no mo nya say odi ankan kwala say me nti bi da mu omuka say omo kan o nti ya ma kwala ne mra mehwe kwala ne yen fo okay unze twi kasa na kuma kura kwada me yensa unze ya fra na kwala ya na twi kasa na so nem say duru bia bia ya na ye kan na ya chia no nti bia ni ba ko no kan kwala na ya na say odi ahenkan kwala onim yen ya muntu na mo mehwe yen ni kakran so bia na I was your mehwe yen sa bia nim no mu nim yen nti na o luma je say am tie say no fra me kwala obi a enfie eduonu mbasi a o si akwara ade okay me say bibi aboko de adom nyankopɔ yɛ adom a mom yɛ nya ne nteɛ sɛ special coverage ɔkyena NPP wɔn presidential primaries no yɛbɛfa wadaroma ɛho nkɔmɔ te sɛn nokre me da se mechia etiefo nka etiefo nyina a sɛ de ya na brebia munya da je de o radio to anum sei a munyi mfi ho no mo no ɛno ntina ama yɛn so brebia na se bi ba besi animu a yɛn so yɛ boy ho modin bia sɛ yɛ de update bia ɛwɔ sa dwumadie pɔte na yɛbɛba ho no ɛbɛba so no so yɛn de update ɛde ma wɔ mo esan sɛ obi rely on you a tambia no hwɛ sɛ hanum sei de mitia information fi anum sei ni authentic ntina yɛn sɛ wɔ sɛ yɛn so bɛba wɔ sɛ yɛ boa yɛ ho na yɛn hu sɛ yɛ som yɛ amanfo so yie nti yɛ nyambo a ɔkyena dwumadi yɛ da yɛ nim no yɛ de ato yɛ nim sɛ yɛ bɛ cover update election update bi ewon bia yɛ de ama yɛ tiefo na edin a ɛda so ne the election midpoint and then we go fear me say mo di ho abobo kakra ha no man na say me na me ko dware kan ba na me tezi yesi mo di ho abobo nti the election midpoint say ye ka say be a mid I say infinity nti the middle point so yen kan say constituency 7 na ya pick ni nyina no apart from that no company ye benya other constituency infinity man tem akra na ye benya reps e wo ho no ma omode report nyina be ye de ebebre yen nti the middle point of every constituency be o man tem anu say ni dey be try say dey be to form be ye be call no na dey e be call election mu nyina na ye be den ye dey be dan ye for a yemfa enkwati omo esan say omo enso edan yen say e bayi die ahenkan for omo no mo kan bi eden wum nti o say enso ye eden ye boy mo modern na ye dem omo election I think say e be start 7 o'clock and pa na ye bia acha by 2 there na ye be sa 2 no ahenkan ye nwie ye sa esan say 2 no ye moto ba na wie na say na akenkan no ene na bobɔ no say ye be kekan nyema nyina dia bomu no nti o cha na de ye sia num say krenke to kran mu wie ansana the final declaration be baso no ye nja ye tie for no ye dum suko ntina mo nsa mo sanso ka se mo say we go deeper yes ye gina finfin ye de abato no nsam nyina brem na si ye sanso dum suko e de amamo ye sanso ye de bibia e wo mu bia na ye de bre atie for nti o chena de omomfa omoni ento yeso okay nti ene da so no the election midpoint sure enti we a special coverage anyame yadom a wochena na sha ase na ever since I buy no do ye di kan cover elections be dadade but sabre na fe na ne ye ba no kre we ni nia ya ba ye sheda ya kasa yes ya sheda ya tudin na metia no mienu ye na ye di won bobo amodi nka krampo di nka kana no pa no me ti se won sports for no ene PM mo kan wasema na say we say no adwumadi a say da fato ye ho so say o kyena no de bibi bie no no ma be dey be mo no
ahreative for efasa this particular election. Okay. Enti NCC yan area of coverage in the NCC so baby and you put it into perspective no. Oh, okay. I say share your mountain when I think we have about 5 or 6 constituencies. I will hand see enti you be call of one say Arabic constituency. Okay. Na near call AMA. And no so across constituency. You be call a chance constituency. You be sound so call Swedru constituency. Okay. And we are Odan and Kasangasan so eka ho ensi ho no ma medinka kan fon say rebi. You be call Abrim. Okay. You be call Abrim. Ne asan so akọ kedi. Na say dem kan no so far boys about 7 constituencies. You be call no rep no on nyina. Apart from that, you sound so other reps are omo no cramp no omo ni bia 2020 no. Even any eastern region po no. Yes, ho no nyina no. You be den. You be modern say you de be den ebeba. Na obi ehun say de Ghana hanum say nyina say de constituency na wa num say no. Obia say de na about no e kono you de be bregatifo. Okay. Enti denti na so ochina obi di ni feed to ha na otie sa special coverage, you know, because you can't about for year twice the whole report about the ITT be no obi wo ho no ugina he migina aha or dey report no ma wana eno akeka ntino muntie ana bi mo be bi soronko bi a ebi ensi da. Oh, on say meaning kan ka say bibi soronko no kwa de aye the essence din djumadi na kasa kra na ye de ba no kra na ye ade soronko a ebi nsim potem hada say ye koto aba radio station bi won potem ha sima pedi bi atoso say me cover election nyina na won say about to ye ba bekoi ye dia enipa nan na omo gina na ato so aba say omo me ye okandini enipa na me ye okandini yambo ye 2024 na omo me 2 frank fama MPP amonyeko no enipa nan no obia na enipa delegates ne ko to aba no about I think say they are about 2,800 or so. I mean 200,000 plus. Yes. Enti no obia so baby abede obetu na bade eden e dia fa nti anse bia o coincidence bi on my team e ka say video ye esa coincidence video mu ye ni pass me si we si nti eno na yen ye pese ye gina mu say mu wa wo do ani atu coincidence bi say we dia ono no mo to ma ba we say dia kwa han ma na mo to ma ba say dia kwa no si no ena me because election the bi atimi si say enne kra o channel akoto aba no kra ba bia na nko bi gina kra adu no akohire esi nchen nti no fe say bia o coincidence unim say bia betinya ma 99%. Obi on mo say bia constituency we say o percentage e be obi ade de beba. Aha nti eno no na ye say betimi de sa ade ni nyina e de ama yetie fo. Okay, nti say metiase a aside some the report na eba no mo be ye tabulations wa ha na mama percentage nyina ye be ne ma percentage nyina ne ma percentage nyina because obi on ma o say okay constituency we say Dr. Ajuma Mahmoud Baumia onya percentage oh sa constituency ni nyina ye ne ma for di omoni ba beto for ma na omu wi o ma kan okay sa constituency kra de me kra man to ama me say me percentage na me nya o hono o ma and mo den afa ma me nti sa ne ma ni nyina ye de breyetifo na obia hu say the election ne koye no so bibia so eye den okay nti ba kwa mate no so ye say no so be koso ne say wow sa enkomotwetwe ne koso no ye be san so afrefre political scientists for ama omo so aboa with analysis no ene ne keka ho eno so ye another one amate say ebe koso and then some of the politicians ni bi so be ba studio ha abekan ho na ye no omo aya analysis no so kama sure ni nyina ye nema ye put in place a ye say nyambo ochna no ebetimi abaso because un say na yen yajuman na duru bia internase no akofo betenase bi o kan pobeto akwakoye kasa adwuma wo be kasa nti duru bi na so bi enese ya wo kasa ya mabe ya nyina ye twetwi nkomo ibos na ama adwuma na ye aye kama na ye nkwa kasa enye de nkwa kasa duru bi kwa monza asem na so isi so abet say oni unya obi one on one or even on telephone conversation grandpa na timi say yes obi so e de ono na adwen kire kakra na ono so nim no o de ba be kan wo de no wona tie fo nso afa ni mi afanu no nyina na o mo say we are moving forward. All right. Inti ochine nyankopon ya adom that is exactly what is going to happen here. Ye besre na onso do fidie no e de ato ha na watie yen. Ye general manager ne kasa asisi ya no Ura Benjamin Echampon.
ɛna wote ne nka no na chama me ba we inside the hall ma hu say mo build this system bi na mo chen MPP for ne NDC for mpo ma hu say ma build the system bi sa system no e be den potin wadaroma ohun say adwumadi bi say no ye figure me boy ye sa constituency 275 constituency am boy any nipa delegate say ko choba no omo nya du no omo doso ndi say o yo mo ho adwuma we ya frɛ wa hanum say am figure we ya frɛ wa hanum say am figure we na we ka say o de pen and paper book bi ni keke do we be church ni man sa na ye dia call system ni so ba say o ye say o church we ya sisi ya bi do e bi no ho enye ha nti na ye create system to the sense say figures no enya ba ya feed machine na kasa no automatically machine me kire say ye nya number say e woni pass me sia den achi nti ebia yemfa say achemodan offer candidate A na figure wonya ye no o di to machine so a machine be kire obibia total ne nyoma ni total any percentage nyina yes our system no ho no man nti o cha no de adwuma pa adwumade ne ba be ye ho no say ye de asum yetiefo okay e de wadaroma efun kansa mutie eskafu emu miemu bo ni papa ti efun kansa tie on your yard was ade no ai frimpon mu nyina frimpon enterprise o mutie yen ana be kind mutie yen na ya provision stores o mutie I say a whole lot hankuri mu nyina etie yen na other banks no mu Sadream ene bosome mu nyina akọ mo no ma mu tie Ghana commercial banks Honorable Alexander Akwasi Akwa the game changer yes onu so tie yen Honorable Haji Sanda ono so etie yen nti nyambo a ochina de ye kan ni say omo enya arehye mu ye den ewoyemu na ye de nipa ebebre omo nyambo a ochina all right enti ehase coverage ni be hase 7 be hase 7 time we be pon de just omo be pon mum de say de kan krin to kran omo wie bibia na fe ye de bibia to dwa wia na fe ye ne etie phone so all right manager ye da se bebre anope ni chichiri mu okay abusia ye ne general manager Ahenkan FM ura Benjamin Echampon na ye ne twetwe enkomo nti nyame ya adom ayen special coverage ochina edi ye da so ye frɛ no the election midpoint na waje so say we go deeper me pacho project kakra na omo a join yen ewo media ne so no entumi enhwe kakra omo a join yen wo media ne so no entumi enhwe kakra mfa mayen. All right, some 37 minutes after 9 shedding so marching any dwumadi ni din ofre me obuwo ba ofori amanfo ye hwase ye beko other camps no na ye ne wo mo reps akasa omo ye optimistic for a china ana say ehu abowon omo yam hyehye won ana sen na etie enipa mienu enipa 9 a wo mo kwa abato no so no de odi kan eye onimanyamfo Ken ohene Japan ne otoso mienu eye Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ne otoso miensa eye Dr. Afriye Dr. Owusu Afriye Akoto ne otoso enan eye engineer Francis Adai Nimo enipa 9 yi omu yi baako amana kwa fesi kane mampani John Dramani Mahama hwan ena ekwako fesi no 2024 eno ne asem kese a yebisa ni nyina wo ena pepe delegate no ensem ye de yebetimi a kire ya dwena yidede ya kan ye pese ye kan bia but ochine nyame yadomo atumi no ewo delegate fo no ensem di omo bekwako yi no ono ena eba be fesi kane mampani John Dramani Mahama enti ya na wa hyene so e de amame some of more messages ya mode aba na afei enhoma ne tutu mu aye ne wo mo entumi emonkomo okay enti mame hwɛ WhatsApp ne so message ya fa ho aba we say your friend Amwani Fita Asama kese o say good morning I am also pleading to the delegates said they should vote for the best person
And the best person is Kennedy Ohene Japan. Regards to Odami entry incoming MP Asamakese. Eastern Regional Minister Kwame Set Echampong. Jabin North. Nana Alhaji yo Fantia Kwa South incoming MP. Amweni fita ne dia wode aba. No. Amweni fita. Thanks for coming through with that one. Afei won so odia wode fa Facebook no. Maminko Facebook no na me sa meto WhatsApp de ne so. Ko mensa pila 2. So ede ne de aba e wa ha no mo a ono so chia honorable Kwadwo Kranche abodwese o se oye incoming MP Botiano English amanfro Akrokere Junior Tiero so say a Thai friend Tiero Shatter or see the whole Ghana Akrokere and I will know ewo ono de or say or say NPP delegate for no. Let's vote for hard-working, visionary, humility, competence, and someone who can give nightmare to the NDC. Anyway, I wish all the 4 aspirants well. Regards Enkoma Adanse Ekrufum DCE, Honorable Jonas Morris Wood. Ma Yankona Yeni Ura George Kwating or a Kasama for Edima Yera Baumia, the campaign team. Wira George Otimen Kan FM Sunimache. Na bibia bokode nyame adumu na wonso nyame ne yedini papa Erade ase na doc ne camp eho ye bokode bibia boko boni bia ni boko pa okay ejebu nyame adumu a oba beduru ochena mo ahosiesie etesen ene ebiem mo messages no mo ogidie wo delegate nim so ma somu a ochena mo di nkonimdie bema mo fa afidi kesi so ne akwanya na menchia bibia uti Ahenkan FM anopei na ene akoye ifia dan so de ene weekend bema yinu amu nyina oye adwuma nyina se edawo mase de nyame ahwe yen so na wotwi mu nyina wasan de abawie na otina so akoye homeda ide na tia memenda kwanhwefo nyina Amini ade obusa no e no kure mpanyin se ejebu no nya abudu wochina na abrewa ayi puma kwamu a NPP yamanyuku ne yekoto aba ne yayi Franka Tuni ama ye party no a ode be called 2024 elections ya bontoa from the camp of Dr. Mahmoud Baumia ya bontoa ya ko 16 regions ni nyina e meme Canada ya itwemu ena ye den to aboni nyina ba wiye ewo Upper East Regional Capital Boga Tanka ena ye mini rally fefefe e de clamor say campaign na ye ni nyina ena ye ba enkan be no ka se bibia dana kwanso pepe ye okay party no ade abon na maye ye hu the accreditations ye de ye ni nyina o ma approve ya be no ka se agency bibia ye ready the original elections no yebeko na media uhwe party nimu na uhwe mframa ebo nkomo a edi bibia di ho adanse se Dr. Mahmoud Baumia na party no agina tumu se ye pese win 2024 elections na bema ye party no agina brand dia na esese ye nyina ye kabum na ye to abama no enunti babontoa nsensema a okache delegates no ato umutrim omagene felso na delegates ni so ahu se mfie be eko mfie aduonu ni no Dr. Baumia assume NPP waye so far the leading communicator, the leading defender our party mu okasa na ndc fo nyina adwane okasa na ndc fo baby awura enunti party fo nyina nim se obi a obetumi di party no every 2024 ene Dr. Mahmoud Baumia enunti ochira de yen bibia ni pefe titum ewugidie wo MPP mu se ochina ebebo no nsia a yebeka se yakan abana bi na Dr. Mahmoud Baumia ono no ye Franka Tuni ama the New Patriotic Party eti nyame adoma echina ewo Accra Sports Stadium ye command dog nsa so sa na tie pepe
na ɛyɛ na ebinom taa ka sɛ fear delegate mo gyina he delegate na bi Dr. Baumi vote. She's a vice president or no or two abani vote. And to honor the delegate. Now MPP delegates wrong. Or make you wrong decision down. In China amount for class fear delegates no. MPP delegates or make you wrong decision da. That be out the own they will say fear delegates. But Ebeko now go say decision ya or make you know. That was the best decision for the party. MPP delegates almost a wrong decision that there are two key positions in NPP. Delegates no always be correct. The national chairman of the party and the flag bearer of NPP. So two key positions with NPP any mistake that any time be able to abayi sanko phone at the right time at the moment no go zampa na yenya sa keep nipa we and the boy. This year NPP ya the butai bi asiani so. Yaya adwene say if it is 1992 eba adia o party bi antumi nyeye no na ye pese ye pese ye breaking 8 na se ye pese ye breaking 8 nso a we see a strategic candidate a obetumi atwe NDC for the vote more dia beka ye de ho sa candidate bi ye sisi a ye candidate a we sua adwuma no wa ho brase wo nimdie o kanipa bom when your candidate or any pabumo, you're very, very, very dangerous because that's not a baimu for 8 years. 8 years, no. Well, when you say a baby, I would say, not 1 year, he kaka. And it's when your candidate, you can't party in a boom and Yanko. Humbetro, the Silfans, no, Ocean campaign, a wire, it's a ma or can be beardy a dance, say, or no pay any candidate to a bamana. Ubetumi akapati na boom if you say ondi ubia tem on kasentia ubia onyenyi mu wono da bia o kan say ubia wo ye NPP ni a waye wagin so be yedwuma ono be yedwuma onyenyi mu won ka wetini wa kame o me yese wo support me ebi ubia wo so be yedwuma bia no waye ready so wono be yedwuma nti ena party fo no enye ni mu gidi no enye bibia keke yedwuma so kro a wadi ama NPP. All right. Enti yade besi ana nyankopon ya adomo a ochena na se adwoda yebeba nya san ba bedi nkomo ye dase anopai. Medawase na masre delegates nyina se Dr. Baumia eda number 2. Order number 2. Ubi ankoto abanma na ochina no pa. Nonson no nwotwe na waduru ho. Ebobo 2 ni ato abana wi. Na mesre se ubi azo okuta mu ba fo no bo ba we de se wonso yi kakra ebo Dr. Baumia. Obo star 20 hash. Star 202 hash. Star 202 hash. Now I donate to the kakra at the Abua Dr. Baumia campaign. Martin. Yes, yeah, that's Papa George Quating and so Ekasa at the man Dr. Baumia the campaign team and yene ko twetwe en komono. All right, inti yentwa so na afei yemfa komono ne aka yegusu ayeko other camps no na omo nso so wamode won ensem kakra wo ho no mode aba ye hwe ehu abobinom ehu atobinom so ebinom ka say sesa ana den na ekọ yedi kan kọ engineer Francis Adai ni mo ne camp yakwakwa G enkomo kakra de afi ho sanso ne yakoyira Dr. Baumia ne camp akoji bi afi ho ye hwe say other two na aka no Dr. Free Yakutu na Ken ohene Japan ye be kọ omo so camp na yakwakwa de ekoso ewo ho no ansa na ya sorry so nti eguso a ye pusupusu on ahoma no ye wo atwen yi mu ne de na ma memfa madwe nkyerɛ kakra a mode afa Facebook no so nto aso enti teacher kuju tapanyina susu nso de a wode aba watwero ne tententen a wɔkyia mpanimfo bi ɛwɔ ha Eric Nana Ajiman Prempe also ye MPP wo parliamentary candidate hope for ɛwɔ Ahafoano North constituency chairman ode ne ho kwaku apia kuka ɛna honorable Vincent Eko Asefua also ye MP ɛwɔ Tafo Pankrono Haley Selassie ne dia ono so dia aba no kyerɛ sɛ it is time for we the hungry, angry, and rejected and unemployed polling station executives. Na to say, yeni a accommodate yen na yibu afu a omo yi yen ma yeni adwuma ye na so ye party ma e wo fem from her polling station executives no. Na ya bodwumaden ama party ya
party mu mpanimfoɔ yi yɛn totwene no ɛbra so sɛ yɛkyerɛ ani so ɛde kyerɛ Honorable Kennedy ɔhene Japan sanse ɛyɛ ɛna embrɛ tintin nyina mu no wakyerɛ sɛ ɔdwen grassroots no ɛho ɛnyɛ obi afɛ ni ɛkɔto aba ɛna wahyɛ aseɛ sɛ deɛ ɔne grassroots for ɛka kasa baako yɛto aba ne wie wɔkyena pɛ onipa no ɔkɔ a unhunu ne biem nti abato na wɔkɔto no monwene ho Haile Selassie ɛde a wɔde aba no si no ken no vote Amisco Spelele Kaswa ne deɛ ɔno nso ɛde aba wa ha ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ wɔsrɛ NPP delegate foɔ no sɛ wɔn kɔnkɔto aba mfa ma obi a obetimi aboa ka party na bom ɔnam adwumayɛ adwumaden kwan so ɛbɛka party no abom onipa nso a ɔte saa deɛ ɔno a ɛne Kennedy ɔhene Japan ne deɛ ɔde ba wie ɔsɛ ɔkyea Honorable Justina Marigold Honorable Mavis Hawakumsen ɔmo nyinaa wɔ Central Region ɔsɛ ɔkyerɛkyerɛ mpa Senior Sly ɛso so deɛ ɔde abanie ɔsɛ in fact ɔkɔkɔte ya no words na wayi so de ma ɔpani nya de a yɛbɛka nya de yɛbɛka ho asɛm wɔ ha nti nonetheless thanks for coming through with your message but unfortunately I won't be able to read it. Betrenad ni eje kraku nso de nie ɔsɛ ɔdenkyɛ free Tema Newtown ɛna ɔde ɛba humbly ɔsɛ ɔsrɛ delegate fo nyinaa so ɔkyerɛ nyame adom ɔmkɔto aba ne bum na enkodimdie intimi mramfama party no yɛda ase bebre enti these are some of more adwenkyerɛ ahodo a mode baeɛ ɛne atimi asisudua kakra ɛde ama wo no sima no aduonum pɛpɛpɛ ɛna abɔ apa anopa achese aburuchirefoɔ no abeduru aburuchirefoɔ no abeduru no aburuchirefoɔ no abeduru okay all right aburuchirefoɔ no so mpɛ so ɔmka kakra o okay all right ebribe mu a ana wentimi ankasa na wɔkyena nyame yadom a on our coverage, you know, we will see how best we can give you the opportunity for you to also contribute. Inti yenhwe how it goes. Why na yenyani? Okay, yanko na yeni akonoba nso nko twen komo akonoba eno no so ekasa de ma ira Ken ohene Japan akonoba pumbo ko de me de me ho ye pa na ye show dan wie me nte wonka biem senior Atmanta block MPP addition wo blog mu if acha people great achieve to oda apalema so approximately for addition na donne and young person from the Maria Canada for Japan na ade ni de pa nemu no idea yi ile na wa ni chia about to be ni nyame adom o kyare be so na ho tutuye nka pɔne ɛbɛgye ɛyi ne nyinaa ka ho bi na ayɛ ne nti ma ɔmɛnika sɛ yɛsia na akɔnɔba ayɛde ama no bɛdi ɛyɛ ɔda abɔnten so ɛne sɛ ɔde afɛni in fact medi ya na ne nyɛ bɛma wafɛni okay yate enti wadaroma preparation no ɛda so agyina ne yɛgyina mo na moyɛ coordinators a yɛde dwumadi ahyehyɛ mo nsa sɛ na hoboa ne teɛ yo mɛda wafe na wedi ntimfo ne ka so ni fi na o sa kɔfa ayɛde a iki the check is the Bema Atatua or the power or a traditional area. The check is another area and a constitutional chairman MP. Now, which I will give a couple of Japan say, and then baby or down, later in check a master block addition. Now, I said, go a jar when you I had been a mere China. Abato ayebeto ebi fanka sini edema MPP na ne kunu ne idea abato yane bo ọchina ebi ho anota na ahobo aso de akoso bi pa bebe tike bebi ebeto aba no idea ehyehyeye bibia da na kwan ni yes ade ba ko ye esi ahi na tu ahi ko be se no so okudu bebi a oto aba ne kisho se ho ye open space tete enye bebi a yɛde kɔhyɛ to bi mu na yɛato aba no mene ka sɛ idea pambɔ sɛm yɛde ne nyina gu akwan mu ate sɛ biribiara ayɛ krado yisifoɔ ayɛ krado a ɔmo ɛbɛgyi mu dwuma sɛne ɛsɛ fata
na meno ka se energy is here ade yi gutu a edu kita obi so akeke bibia ebe na kwanso o se yewa compare ko Japan ade a wato the 275 constituency na ti mampo filma 274 wato ni na ti ano o bibia chete waya krado bibika no odika ye block engagement oshia eye constituency executive war block it is at master block obeshi omi na oshia tikama block oshia ekon block oshia jabe kriapem ene probo block impenifu na oshia o machie no obeshi gu akwan mu ebeshi akon constituency executive ewo omo various constituency akete ohwa eduma waye no sombo pa so for the history of Ghana yewu Canada compare ko Japan ana wama na eye esi ahin na esi ahin fo omo aba so no hu mo fa so yi papa nse enkaro ni ebehwa eye presidential apparat wakwa ani dia constituency na na so constituency executive no na wadan no ko ne beedi eso yewu compare ko 80 minutes but the year chapter ohu police station for ehun omo fa so police station executive fa so kini okoya ko mo na so nyina I know to Krapono, or Tasso Asuma, a year, Nema, I do any a year, a seeing a training for Asia, about Baku and June. As I say to me, who run an idea, why determine, say, of a so big MPP, I mean, now MPP, and the MPP, a seeing a training for so, and man of ordained, say, of that year, Ghana, man, penny, not just on Asu for my Ghana. Never saw the Suma Ghana, which anyone and your Genoma Minister and Naso, or say, or share agro mechanization, or the I can't bend your akayate. Delegate net you, pa, Yanko Poy Adama or Chinan one equal ba. Mo preparation be added an aquamua. Moya sure says answer me ya, Maakye as we ban fast war. I idea a Huber Bank for Swing, papa. If you can see him for, I'm a Ghana for years, say. Almost and my fire are compared to Japan 1 year. This is what the truth for Milano or Masumi, and no one that we will be at it. Would you react to Japan bar, the better bar, NPP food, NDP food, almost a movie really buy, better buy a Gamano. It's when a year, Sumaka Senate can get it here. One for a month about a month to a minute a year, Yamia Duma or Tra election season about 20 minutes. Omega Omuya benefits. Yami don't let them about what we want. Most of my work, you know, FMI is a country of Japan. Then giving you a pass and share him and sharing for so as of far Sumeri G or much medium power. How much they are doing Yami Aduma or China. He said they are China by 2 p.m. here. Now, you're about to happen a year. Now, you can a delegate said, who could go to 1 bar if you are not issue officials, no, I'm a one. So, you know, or and channel and so. No, you could be about to look on the union. No, Abutino, Aquamalinga, and the accomplice for 10 years. Okay, Yate, Nena Bani is saying, or the number saying, hey, order number 1, order number 1. Just say, or here, Canada, Japan, and in your coupon or so, Akasa Yamano, Asasa Casamano, you see Abua Casamano. If you say, I didn't share the Kaya. They are going to delegate elections to them. They were equally number 1. To see against the confusion, they call balloting who you number 1. When you're there, again, that's the people say, or sure, you have to say, and then about the and you may not academic a corporate for the phone. It's you know, and see a hate for and so in the middle, I let them do you. Ya can say, or me also, and they are so much in the American, not only one of my or much as well, not only the king, so I'm a user, can it become a corporate for the phone. Indeed, back on the say, the large inquire the first. Opening here, that's say, Yadibesi, Yanko Adamo or China or Panso, in special coverage in your best Bamohona fee, more observations on your check. It has to be brave. But that's to be any acquaintance or Yamaye. Okay, inti yani akono ba no so ekasa edema yura Kennedy or Henny e Japan campaign no ene ne kokobo enkomo no. Family you two mame, ne yenko. Keep quiet. A moment of silence for my baby. Don't talk, let me talk.
ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93 Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM Most definitely, it's going to be a good saying. For who? Okay, so I just want to say thank you so much for being part and parcel of the show from the very onset of it. This week, from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday. Yeah, that's it. Oh my coin will canim, oh my coin will feel, oh my coin will jumum, baby, oh my coin be.com. Coupon we shall at it. That's it, brave. And Tiara, sorry, so now, Yanko Poya, my Yeshia or Chinanopa, or Chinanti from 7 to whatever time or Omubi, you know, I'll be here. Kweku enim kusi adwempa hene kobike manager in fact me for her nyina will be here sports for nyina ya twom awuram na entertainment enti nyakopon ya dem ochina the election midpoint ya team nyina ya the coverage in a special one ya the bebro. On behalf of the team, Udi Ankan Kwame Yaboa, Jimpa Hene Kofi Mensa Kobi K, Billy Man, Ofremi Obuoba, Ofuri, Amam for me, Patroni Koyi, Oya number, this whole week in a friend, a boy about so the uncle ye, Ayana Watia se, Inipan Efum, Inipan Ediche. Yurab, ye can a quarter and a tiama buofu yenya by Monday, the any ye, Naya Sai fine. Why, may I say? Good morning. Loving you, girl, no girl, I do one more day every day. I need no